slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, try my best to move along. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa ya? Assalamualaikum. Halo bang, halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga. Siap bang Rep. CS, ayo. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo delek-delek dulu, delek-delek dulu. Ada yang nonton 4 tuh, ayo. Delek-delek dulu yuk. Halo bang, halo juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delek-delek dulu, delek-delek dulu yuk. Delek-delek dulu yuk. Halo om, halo juga. Dilek-lek dulu ya, yang baru datang dilek-lek dulu ya. Salam Bang Anton, siap Reno. Udah Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Pinggang sakit nih geng, parah nih. Mau main Bang? Iya dong. Dilek dulu yuk, dilek-lek dulu yuk. Nanti malam live lagi ke Bang, insya Allah kita live lagi. Gue fans lama nih Bang Anton nih. Iya dong Reno, kemana aja dirimu? Oh jarang nongol kali kok rupanya ya. Dilek-lek dulu yang baru datang, dilek-lek dulu ya. Dilek-lek dulu Bang, semalam dari Pulau Bottom Bang. Siap, salam dari Pulau Bottom. Pulau Bottom di mana tuh Pulau Bottom? Dilek-lek dulu ya, dilek-lek dulu ya. Salam dari Abib, siap. Salam juga dari Bang Anton nih. Gue skip dulu ya, nanti malam baru nonton. Kemana ke sekret? Halo Bang, halo juga. Bang, aku udah like dong sama share Bang. Mana yuk lainnya yuk. Ayo gue tungguin yuk, gue tungguin di 50 like ya. Bang, istrinya sehat kah Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, orang mana Bang? Seorang Bekasi dong. Orang Bekasi. Mau tidur? Oh, belum tidur rupanya. Tidur dulu deh. Ayo, nyumbang. Bang, nanti malam live lagi gak? Nanti malam live lagi insya Allah sih. Bang, aku sudah like Bang. Yang lainnya mana yuk? Ayo, yang mau nyumbang share, ayo gua kasih 12 DM yuk. Aku login Bang. Iya, ayo benar. Bang, kita share lagi Bang. Share lagi dong. Yang nyumbang share gua kasih 12 DM ya, ayo. Di WA dulu ya, WA dulu ya. Nomor gua ada di sisi ya. Kita langsung cairan aja. Di bulan di 50 lagi ya, gua tunggu. Nyimak aja lah. Aduh, nyimak aja nggak tuh. Masih inget. Lu ada CR nggak Ans? Gue nggak ada CR Bang. Yang lainnya CR aku habis Bang. Yang lainnya yuk mana? Yang lainnya. Gue males banget ganti akun lagi geng. Gue ganti PPYT Bang. Wih, keren kali rupanya. Jangan lupa di Ngaling ya, Ngaling 22 subscribe ya. Nggak ada buat buy one disuruh temen. Aduh jangan dong, jangan disuruh buy one dong. Nggak bagus. Ayo yang punya CR gue kasih 12 DM yuk. Masih inget gak? Masih lah. Bintang Gaming JR kemana aja yang belum nongol nih. Ayo gas Bang. Yuk beranjur di like dulu, dikasih like dulu yuk. Dikasih like dulu ya. Bang, give alok guys, suara siap, give alok. Bang, sorry telat Bang, enggak kok. Bang, aku bisa masuk guild WSP Bang. Wih, keren dong Bang, aku bisa masuk guild WSP, keren. Nanti malam gue nyambung CR 1. Sekarang aja kali. Wih, apa Putra tuh? Lab
Putra lu ada ini gak Putra? Ada share gua Putra? Oh bang, gua kemarin lagi sakit bang. Aduh sakit apa Bintang? Bintang sakit apa? Nah, moderator gua ada share nggak nih? Moderator gua ada share gak moderator gua? Halo bang, kembali lagi dengan saya. Siap, di like dulu ya yang baru datang ya. Di like dulu yuk. Di 50 like ya, gue bikin share ya. Ayo gue tungguin yuk sekarang yuk. Gak ada gue, oke yang lainnya ya elah. Bang sibuk gue, tau lah bantu mak. Oh siap. Aduh. Tadi malam 70 orang kan menonton. Iya 70 orang. Nanti gue baru bangun tidur gue geng. Sampai lupa gue soal Jumat. Aduh. Sakit panas bang, aduh. Diminum dong obatnya dong. Di malam gue ada bang. Sekarang aja Putra. Ayo like dulu yuk buruan yuk. Di 50 like ya. 50 like gue tungguin yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum dapat share gue bang. Belum dapat nih. Oh iya nih. Halo bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita cek dulu. Aduh bentar nih. Kayaknya yang mau nyumbang share silakan WA gue ya. Yang mau nyumbang share silakan WA gue ya. Semalam banyak banget yang nonton bang. Berkat bantu YouTuber semua, berkat kalian semua sih. Banyak banget YouTuber. Banyak banget YouTuber tuh. Semalam nyampe berapa? 4 YouTuber nonton. Alhamdulillah lah bang, seneng banget gue liatnya bang. Oi pasti dong. Makasih ya ngaling, kan berkat kalian juga kan. Berkat kerja keras kalian semuanya bang. Terima pertemuan gue bang yang Opel Leader bang. Opel Leader mana ada di sini ya? Jangan pakai huruf gede-gede ya, nulisnya ya. Hai. Gue kurang 4 poin lagi mau master bintang. Oh bintang 1. Aduh ngeri kali. Kaget tuh ah. Bah. Ayo yang di like dulu ya, di like dulu yuk. Di like dulu di 50 like. Kita gas ke cairan pertama. Mama. Assalamualaikum, waalaikumsalam wabarakatuh. Maaf telat, habis belanja. Enak banget, shopping dong ya. Adi 50 like ya, 50 like ya. Gue bikin share ya. Aduh. Di 50 like kita bikin share geng. Jangan aku dong yang bawa rupanya. Biar ada mental dong kalau kita satu. 5 poin 5 siap. Kemarin malam banyak banget yang nonton bang. Parah gua. YouTuber mulu tuh, banyak banget YouTuber. Live streaming games. Di like lagi ya, di like 50 like ya geng ya. Di 50 like geng. Kita ini geng, kita cerang ya. Jangan bilang nge-like, nggak lucu. Baru datang kok apa bermain nge-like. Kemarin santri Joni yang iya, oke. Sampai pada nonton nih, banyak nonton apa YouTuber tuh nonton. Di like dulu kayaknya di 50 like ya kayaknya. Ayo buruan di share bantu share. Bang Geng, Bang Geng. Rio kemarin hadir, hati-hati kalian ya Bang Geng. Apa tuh? Ditembak dong.
Ini kita kemana sih sebenarnya? Di mana sih musuhnya? Oh, di atas ini. Sinilah. Oh, ini gua nggak ketutup apa nih, gua nggak kepencet kan, begini mulu, delay mulu sih. Satunya satu. Good. Delay mulu dipencetnya nih. Anjir, gue udah pencet. Udah pencet gue loh. Bang, ikut main bang, ayo. Apa tuh sana tuh nulisnya tuh? Wow, mati. Ayo buruan yuk. Di like dulu 50 like yuk. Di 50 like ya. Bismillah, Jumat barokah. Bismillah. Rian. Aduh. Jangan gitu, mudah ntar palanya. Saya selalu diberikan panjang umur bang, makasih banyak. Gue noob tuh, apa-apa lah. Kan kagak Jumatan, ketidur fokus, iya bener parah, sama kayak gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilek-lek dulu lagi. Dilek-lek lagi. Wasnya mana bang? Wasnya mana tuh, apa tuh? Mozia tuh. Tahu tuh kan? Bismillah, Jumat barokah like-nya. Bismillah. Anak lu kenapa bang? Anak gua tadi hampir kebeledak yang naik motor. Makan bang, siap. Ayam mau nyoba cair, silakan gua kasih 12 jam ya. Oke bang, TC ayo lagi kita pemanasan dulu nih, mumpung belum 50 like nih. Kita pemanasan dulu untuk main CR. Gantian dulu. Beban CS gantian dulu beban CS. Gantian dulu. Siapa? Putra, gantian dulu Putra. Apa? Oh, buahnya bobo kamu. Ini apa ya? Mas apa? Oh, tumpah. Dikasih like dulu geng ya, dikasih like yuk. Gue nanti mau kasih DM bang lagi ke abang kapan-kapan. Siap bang Putra. Tunggu. Itu nggak ada ininya. Seramitan amat kamu ya. Halo bang. Aku yang kemarin bang. Iya dong, aku tahu. Habis kan? Kamu sih. Ayo geng yuk buruannya di like lagi yuk. Kasih like ya. Gas bang, siap, kita gas. Adi 50 like ya, kita gas nih ya, cairan ya. Yang mau nyumbang cair silakan yuk. Gua tunggu di WA. Di WA gua dulu ya. Main apa nih bang? Main CR, TC dulu. Pemanasan dulu sebelum kita main CR.
Undang bang, please bang. Mana Rio? Kamu cairan bang, ayo kita cairan. Gue tunggu yang mau nyumbang cair ya. Tak tunggu nyumbang cair, tak tunggu. Semangat bang, main bang. Iya dong, tak semangat terus dong. Undang TC berikutnya bang. Oke siap, diundang. Apanya error? Apanya error? Woi violet bang, aku belum biru bang. Belum biru. Battle Royale. Bah. Dengan gaya. Jarang kapan bang? Di 50 leg. Di 50 leg bentar geng. Jarang bang, anakku mana bang? Ini dekat gua nih. Mana nih anak turunnya nih? Sini aja. Mama. Facecam coba bang, aku mau lihat bang. Nanti aja di 10K kita facecamnya. Ini HP error nih, satu lagi error HP-nya. Woi, aku jatuh, apa aku di atas ya? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You would've think you're different and you must be kidding. Think you're gonna get it, but you just don't get it. It's impossible. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, though. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you? Don't look out. What you? What is it? Take it and get through. I'm gonna make a move. I'm gonna make it soon. And I'll do it 'cause it's what I wanna fucking do. Don't look out. Kok baru mati semua sih? Kok baru mati semua sih lu? Kenapa baru mati semua? Lari bang. Lari. Bikin video YouTube anakmu bang, coba bang. Lu beban bang, saya beban. Iya. Sorry geng. Ayo nggak fokus gue geng sama anak gue nih tadi nih. Sorry beban, gue beban ya. Lu beban bang, saya beban. Yang penting jangan berbeban keluarga lah. Repot kalau berbeban keluarga. Maaf bang, apa maaf haram? Enggak, gue enggak fokus, jadi tinggal anak gue tuh tadi. Ayo dilek lagi yuk. Bang, undang bang please bang. Bang main pakai HP apa PC bang? HP lah. Saya nggak bisa pakai PC. Ikut bang, boleh ayo di nanti. Bang boleh ikut gak bang? Boleh di like dulu ya, Yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Ayo dong tembusin itu 50 like yuk, kita buat cairan nih. Beban CS nanti dulu beban CS ya.
Baru tadi kamu. Jatuh sama saya. Itu bocah pada kemana? Kemana naik? Keren mana naik ya? Gue yang donasi aja nggak diimpit. Nanti dulu Bang Ces ya. Kalau aja sih kamu moderator masih begitu. Salam aja. Bang aku masuk apa dulu ya. Siap. Aku bajak akun pacarku dulu bang. Bajak akun pacarku dulu gak tuh. Kick 1 bang. Nanti main lagi ya. Bang berapa? Bang berapa itu tim kuatnya bang? Udah penuh nanti kita main lagi. Ayo like dulu yuk. Kita buatin 50 apa cara di 50 like ya. 50 like ya kita caranya. Ayo makanya yang beli-beli dong sama like ya. Musuh terlihat. Musuh terlihat. Musuh terlihat. Di like dulu ya gak? Kasih like dulu 50 like ya 50 like. Di 50 like ya 50 like. Kata manceran. Yang mau nyumbang share silakan di WA aku ya. Bang mau nyumbang share bang. Bilangin. Tadi WA aku kasih dulu jam. Kerja bagus. Map haram bermuda hilang. Masa sih? Tadi ini Brazil mulai. Tetap waspada. Ini ngapa sih turun di sini mulai gitu ya? Lihat. Ini jarang looting kan ini. Aku udah masuk FF nih bang. Oke siap, tunggu aja. Cepet-cepetan ya di sini ya. Tetap waspada. Kasih like geng ya di 50 like yang kita kencing. 20 menit. 20 menit. Ikuti aku. Tadi kan gue on bang, gue ngepush itu bang. Oh siap, ngepush. Lupa gue tuh. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musuh terlihat. Kerja bagus. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa lagi Ces bang? Iya siap. Bermuda hilang apa bang? Nggak tahu dah. Bermuda hilang apa enggak tuh? Ikuti aku. Bang kata mama gue itu ganteng bang. Kayaknya sih. Kerja bagus. Di 50 like ya, 50 like ya, 50 like. Cairan. Tetap waspada. Ini barbar kita nih. Pas belum ada nih ya. Kerja bagus.
Halo bang, halo juga. Ikuti aku. Musuh terlihat. Bang, cereng kapan bang? Di 50 lek, 50 lek aja. Makanya cepetan ditembusin ya. Musuh terlihat. Anjrit. Gue tunggu di TV bang, siap tunggu di TV. Tolong aku. Habis CR gue bang, habisin CR bang. Kerja bagus. Musuh terlihat. Good. Kerja bagus. Di 50 leg ya. Senjata saya nih PSS. Bang TC bang, TC kita cairan. Cairannya hadiahnya enggak bang? Ada hadiahnya, ada lah. Tolong aku. Nggak ada glowel dong Kemajuin sendiri ya. Canda lah. Tembus. Tumben siang-siang bang. Siang-siang. Ada di 12 leg apa 20 leg lagi tuh. Gue tunggu kayaknya gue. Sirio kemana sih Sirio? Ayo gue tungguin geng, gue tungguin ya. Gue telat bang, siap. Mau nyumbang cari, ayo nyumbang cari silakan yuk. Gue kasih 12 DM yuk. Dikit lagi lag lu ya. Maaf bang, telat ya, siap. Niko, lu buat chat Niko. Lu mau buat chat nggak? Habis Sabtu bang, hari Sabtu. Bang tadi malam lanjut nih bang, siap lanjut dong. Di leg dulu ya kayaknya, di leg dulu tuh. Ayo bro, di 50 leg ya.
Bentar, geng. Halo bang, halo juga. Nge-lag bang, marah nge-lag. Kembali lagi bang, siap. Kembali lagi. Login kagak bang? Login dong. Assalamualaikum Bang Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame malam bang, rame banget. 50 ya, 50 cairan ya. Nah, Alip, lu apa ya? Ya gue Alip, lu akan ada cairan ya? Mabar bang kita, mabar di 50 dulu ya. Kan gue udah pakai. Oh mau siap. Gue ada cuma ganti apa nama akun. Gue malas banget main TC lagi. Ganti lagi. Tipi aja bang, tipi aja. Bang, gue nge-push doktek bentar ya. Oke siap. AWM bang. Nanti dulu di ini dulu like dulu. Mau buat konten, konten parah, konten gak ngajak. Bang mau jam pergi dulu bang, siap. Gue ada 7 cek apa? Yaudah, lu WA gue, Bumras, Rudi, lu WA gue. Sebolek lagi bang. Lu WA gue Bumras, buruan, gue tungguin ya. Babe jangan spam. Bilang aja nak ini bos, bukannya kaleng-kaleng kerupuk. Habis cairan TC ya om. Mau buat konten. Mau buat konten. Bumras. Yang keras suaranya bang, Ayo Bran yuk. Dibaca deskripsinya dulu ya, ya. Bang ikut bang. Abang ikut gak? Enggak lah. Mana Rudi? Bumras mana Bumras? WA lu nggak ada WA gini, nggak ada nih. Halo bang, siap. Halo juga. Dia udah bikin sekarang ya, udah kasih ya. Kayak sama dia taruh di sini aja di apa namanya? Ya. Udah kasih kan. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Main rank bang? Enggak, kita mencairan. Sabar dong Bang tadi bang, nanti aku buat konten boleh lah. Bentar kayaknya gua kamar mandi dulu ya.
60 PW. Bener. Weh Bang Cil, lagi WP. Sampai siang guruku Bang Cil. Udah lebih tuh Bang. Sabar lagi buat ya. Sabar lagi dibuat, sabar. Sabar lagi dibuat. Emonya jangan diblok Bang. Siap, emonya jangan diblok. Bentar. Emonya jangan diblok ya. Emonya jangan diblok dulu ya. Ayo dilek-lek lagi yuk, dilek-lek lagi. Bentar ya, sabar lagi dibuat dulu. Jatuh di mana? Oke lah, main yuk PC. Main di PC. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make me strong. Break it down for a minute, I want the crowd. Yuk guys. Get y'all to see what we great. Bang aku main di PC Bang nih Bang, nggak boleh. PC jadi blok ya, awas ya PC jadi blok ya gitu ya. Emulatornya jangan diblok ya, emulatornya ya. Jangan diblok ya, rasa. Yuk buruan yuk. Ntar kayak nggak dibuat ya. Oh nanti gue ikut spek Bang. Oh jangan dong. Alip nain aja Alip. Bener geng lagi dibuat dia bilang. Up to me. Bang senjatanya apa Bang? Bebas mode klasik mah. Bebas senjata mode klasik mah. Bilang aja mau spion, awas tuh. Halo Bang, halo juga. Map apa Bang? Di map Bermuda. Nah, makanya udah tembus dia tuh. Enak dah ke kamu ya. Hore, betul. AWM nanti ya, AWM habis mode klasik ya, AWM ya. AWM-nya nanti habis mode klasik ya. Ih, belum di like dulu yuk. Yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya. Bang 50 like berarti 2 kali 50 dem iya. Maka dibaca dulu persyaratannya untuk pemenang ya. Persyaratannya untuk pemenang dibaca dulu deskripsi, dibudidayakan di deskripsinya ya. Bang aku ikut ya, ikut boleh. Ayo buruan yuk. Buat Bang ya, sabar lagi dibuat ya. Anak bocil paham sama spion nih, aduh awas nih. Sorry nggak diajarin sama Bang Anton untuk spion. Bang langsung PW-nya aja Bang, siap pokoknya dah ayo. Kalau kill 2 plus boleh, nggak ada persyaratan gimana Bang? Makanya dibaca Jaskia, kamu bukan orang baru kamu ya. Kamu orang lama, dibaca deskripsi, dibudidayakan, baca dulu. Masuk YouTube nih Mak, anjir. Masuk YouTube nih Mak. Gue minta dibaca dulu deskripsinya ya, Wih, Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fahri. Ngelawak doang gua. Berarti kalau Boya kill 2 50 DM ya Bang. Makanya dibaca dulu deskripsinya apa tuh persyaratannya yang untuk dapat ini ya pemenangnya ya. Dibaca, tolong dibaca. Gue bilang dibaca. Harus punya IG, Facebook, WA ya. Nggak ada syarat 12 berarti. Tuh bener tuh. Nggak ada syarat berarti 12 DM. Dilihat makanya dibudidayakan baca, diterlebih dulu baca. Mana? Buruan lah, lama amat nih. Buruan bikin.
Gue mau buat CR bang di Dava, di WA dulu Dava. Lama nih bang, iya sabar nih, ini gomelin orang ini. Belum berhasil. Di WA dulu ya mau buat CR ya, cepet bang. Setiap bantai boleh dong. My hands steady, I feel ready. Lama kali ya bang, sabar. I haven't did it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something. Oke, gue udah masuk. If I hear you talking shit, get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this. Cepet bang, ayo di like dulu tuh, yuk, yang nonton banyak tuh, yang nonton banyak tuh. Consequence, I got it. Yang nonton banyak, like-nya mana tuh? Yang nonton tuh. Yang nonton banyak tuh. Bang mode apa nih bang? Mode klasik. Mode klasik ya. And moving on to my prime, just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking, dropping all these top 10s. I'm so stopping, it's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the vibe. Let's go. Banyak nih, tolong gue minta dong. Gue minta like-nya dong. Nonton banyak, like-nya dong, minta dong. Gue minta like-nya, geng. Minta like-nya lagi bulannya. Besok gue bocor bang, ya siap. Bentar ya. Bang, top upin gue bang. Top upin. Main dulu, nanti gue top upin. Ayo, menangin dulu. Kirim nama apa? Nomor ID dulu ya, ntar ya. Jangan bang, udah. Skillnya diaktifin aja. Skillnya Rudi apa nih, Bumras? Skillnya diaktifin aja, skillnya. Skillnya diaktifin aja, skillnya. Dua, oke. Langsung gue share ya. Awas jangan pada aliansi ya. Kalau aliansi gua keluar geng. Gua anggap kualifikasi semua geng. Jangan pada aliansi geng. Satu duit boleh 2 orang ya. Gak boleh banyak geng. Nanti bikin lagi gak? Kalau misalnya bikin lagi, gue tambahin lagi itunya. DM yang tadi. Kita kan 12. Kita gue tambahin 12 lagi. Kalau misalnya bikin lagi. PW bang, PW-nya udah di tuh. PW 2811. Udah semua kah? Dicek. Bentar bang, gue mau makan dulu bang. Pari kemana tuh Pari? Makan. Awas ada yang bronze ya, dicek dulu ya, dicek lagi ya, dicek ya. Awas ada yang bronze nih. Ntar ada yang cheat lagi kan, repot nih. Balik lagi gue bang, siap, balik lagi. Ayo, di like lagi ya. Di like lagi ya. Parah. Ada temen, iya awas nih. Bang, lihat nomor 15 bang, siap, bentar ya. Gas. Udah gue share bang, siap, ayo, penuh bang, penuh. Nanti kita main lagi mode AWM di sini. Ditembusin aja 100 like. Don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy, Bang, nomor 24 bronze bang. Masa sih, dilihat dulu, gua nggak bohong nih ya. Jangan bercanda ya. I just wanna be the best at what I know, better than the 24 bronze, 24 bronze.
Bentar, 24 bronze. 24 bronze tuh kick aja, geng. Buruan ya. 24 bronze, 24 bronze kick, 24. 24 kick. Penuh bang, penuh. Nanti kita habisin main AWM ya. Ini malah digas bronze itu. Yang digas tadi bronze nih. Lu cheater doang nih. Bang apa tuh? Tembusin di 100 like ya. Gue bikin lagi ya. Bikin mode AWM 100 like ya. Awas 24 nih, hati-hati nih. Ngecit nih. Bang mode apa bang? Saya lupa bang, ini mode klasik. Bang gue mau buat 11 CR bang. Ya dapat di WA dulu aja dapat. Di apa? Dapat di WA saya aja kan, di situ ada deskripsi nomornya. Bang gue mau buat CR bang. I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let I won't stop till the end, no. Apa ya? Bahasa mau bahasa kamu? Mau nggak? Kalau bahasa mau beli nih. Tadi sana mana aku mau beli dulu. Tadi dia mau keburu pergi loh, cepat loh, bang. Jangan lupa like guys, iya jangan lupa di like, kasih like dulu ya. 100 like gue bikin mode AWM kayaknya. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listen to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that work the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills get sharp, so I'ma get sharp. Habis ini apa bang? Habis ini AWM. So when it get retarded, get the party started. Yeah, get the party started. Yeah, slow it down. You got me fucked up. Udah gue kasih Jim apanya tuh. Ayo di like lagi ya, di 100 like ya. Di 100 like gue buat mode AWM ya. Ayo buruan yuk. Chair berapa bang? Chair ke pertama ini. Ba. Oke bang, mantap, siap. Kalau buat CR ikut main gak bang? Ikut lah. Ikut main geng. CR kedua gue ikut bang. Siap Fahri. Bah. Bang coba ke bawah bang. Oh. Bang lihat TJJR bang, mana tuh nomor berapa? Coba dilihat.
Bang, ada aliansi bang, mana? Biar gua bubarin nih. Kalau ada aliansi nih. Biar gua diskualifikasi semua nih kalau ada aliansi nih, satu nih. Nomor berapa? Oke. Ini ya, aliansi ini nih, enggak ini nih. Oke geng, gue bubarin geng ya. Gue bubarin geng, gue bubarin yuk, gue bubarin ya, fix ya. Lot Gamer, terus apa lagi nih? Sama Duta. Oke geng, TJJR gua ini ya. Tadi gue bang, iya, gue bukannya aliansi di sini geng ya, nggak bakal ini ya. Yang aliansi jangan dikasih main lagi bang. Oke, gue bubarin cuk. Fix. Sorry geng, kita mau mulai syarat geng. Gue buat bang, silakan di WA dulu. Di WA dulu ya, Dava ya. Bentar. Cari lagi bang, cari lagi. Mode apa nih bang? Mode AWM. Tembusin geng, 100 like geng ya. Udah tapi nggak dibalas. Yang mana? Tadi bentar. Cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. An option. So I'll be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Wih, gue kill banyak bang. Baik, ada aliansi geng, 3 orang geng. Gue nggak mau geng. Kan gue perjanjiannya. Kalau ada yang melanggar aliansi, gue bubarin. Gue ikut bang, boleh dilek-lek dulu yuk. Assalamualaikum bang, ini aliansi. Dapat yang ini dapat ya. AWM bang, AWM. Nunggu like 100 ya dulu ya. Nunggu like 100 ya, ntar nunggu apa dari gue ya. Bisa kan bikin AWM modenya? Maaf di kalah hari ya. Ayo geng yuk. Bang apa tuh? Ingat kata Bang Cil semalam, nggak boleh aliansi, benar. Mode AWM 100 like geng ya. Panduan pribadi kamu menjelajahi dunia K-pop. Daftar YouTube Music Premium dan dapatkan 1 bulan gratis. Aduh. Dilihatnya gue dah. Dilihat yang di sini nih, di tutorial gue, buran. Dilihat di YouTube ya, buran di YouTube gue nih, buran. Jangan dikalari bang, di download dulu. Nih Dava nih, mode yang di sini Dava nih. Dava di sini Dava nih. Di sini Dava nih. Dilihat Dava klasik bang, enggak mode AWM. Tadi udah yang rusak ya. Dilihat YouTube ya, coba YouTube gue lihat ya, bentar. Yang aliansi mental panutan lo ya, gue bilang kan jangan ada aliansi, gue bilang. Gue bakal keluar geng kalau misalnya ada aliansi. Gue batalin di situ. Bang aku ikut bang, boleh di like lu sampai 100 ya, 100 like ya. Hadiahnya masih 50 DM geng ya. Yuk bang, ayo buruan yuk, dilek-lek lagi yuk.
Kenapa bang? Nama gue dimerahin ke gitu bang. Kenapa tuh dimerahin? Yang mana dimerahin? Udah buat aliansi lagi bang. Gue bilang apa? Jangan pada aliansi. Aliansi 3 orang ya udahlah. Gak usah lah. Kapan lagi dimut? Kapan jadi mut bang? Sabar. Sama bang Bongkeng ntar apa bang Bongkeng sama bang Ojan sih. Motor jadi blok bang. Oke siap. Jadi blok. Udah kan udah dilihat kan di YouTube gue lihat gak? Buruan lihat dulu dah. Buru bang, iya sabar. Tembusin aja tuh 100 like, ayo. Gue buatin. Buruannya ada apa buruannya? Buruannya. Iya buat sekarang, buat sekarang. Udah WM ya. Bikin CR bang, sabar di 100 like. Gue bikin CR. Kalah raja. Di Kalahari ya, di Kalahari. Lama kali, sabar, Usman. Kalau main cepet like tuh, di like cepetin dulu tuh like tuh 100 like. Jangan di Kalahari bang, di Kalahari ya. Please bang, di Kalahari geng. Mama, hey. Wah. Yang pakai senjata lain selain kar sama AWM aja ya. Gue ikut boleh bang, boleh. Pokoknya ada yang aliansi lagi dan melanggar peraturan, gue keluar lagi geng. Style siapa ini? Bang apa tuh? Pakai bareta boleh nggak bang? Nggak boleh pakai bareta. Senjatanya boleh AWM sama kar aja. Ya udah buruan yuk, buruan. Orang udah pernah nanya nih, buruan. Bareta nggak boleh bang, nggak boleh bareta. Counter skillnya dimatiin atau dihidupin bang? Dimatiin. Ammo itu terbatas bang, iya ammo itu terbatas. Dibaca deskripsinya ya, gue minta dibaca deskripsinya ya. Dibaca deskripsinya tuh, dibaca ya. Apa aja persyaratan untuk pemenang ya. Biar tidak ada salah paham dan kita geng. Gak enak geng kalau misalnya ada salah paham geng. Dibaca dulu geng, apa salah dibaca dulu geng. 4 lagi bang, iya. My plans carefully, then execute them differently. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top, but my mind stay present. Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. All the same, tell me I won't make a name, but it's not about the fame. It's about keeping me sane, so I stay within my lane. With my blood
pump through my veins. Feel adrenaline, no pain. Berarti 13.000 lah. My domain. So let me break. 17. Oh mahal amat. Lah minta lagi 14. Depresi kali. Iya lama bang. Iya sabar dong bang. Apa dong? Ini update bang. Aduh di update gak tuh? Buruan geng, mau buat gak? Kalau nggak mau buat, gue cari kalian lagi nih. Bentar. Udah belum? Udah lagi udah belum? Bang, siapa yang buat bang? Ini nih si Dava. Mapa di Kalahari geng, mapa di Kalahari. Emangnya jangan di blok gitu ya, udah di blok ya gitu. Mapa di Kalahari ditidain semua, darahnya 500. Darahnya 500. 14. Ayo geng, 4 lagi. I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game of better than anybody else who tests me. Looking in my hand and it's steady, I'm trending, ascending, bending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Let me hear me that all the crowds left in the sound. Cold-blooded, no budget, from nothing to something. Ayo geng, gue udah masuk nih geng. I got a full hand and a full plan. I'm gonna stop till I'm at the top now. Darahnya 500, EP-nya 500. Mapnya di Kalahari geng, ditidain semua geng, ditidain semua ya. Emotnya nggak usah diblok bang. Iya, emotnya jangan usah blok nih. PW bang, PW-nya nanti dulu, dilek-lek dulu tuh, dilek-lek lagi. Silakan diikuti setelah dipastikan untuk kamu. YouTube Music Premier, mulai uji coba gratis 1 bulan. Ada 3 lagi ya, 3 like lagi ya. PW-nya di 110 geng. Aduh, ini nih. Aduh belum download ya. Aduh dibikin mode biasa aja deh, bikin mode biasa aja deh. Kalau belum download mode biasa ya. Aduh, yang bikin roomnya belum download lagi, parah bener. Ini nih, oh belum susah nih. AWM lah bang, iya, yang bikinnya belum download. Yang bikinnya belum download Purgatory sama ininya, aduh, parah. Malam sampai jam berapa bang? Sampai jam berapa? Sampai 4:30 masalah. Ayo buruan di like lagi tuh geng, like lagi yuk. Buruan like lagi. FF udah upgrade bang, udah di ini nih. Udah mele bang aja bang, mode klasik aja, mode klasik.
OTW apa tuh OTW? Oke, buruan mudahin aja, mode klasik. Mode klasik aja, mode klasik aja deh. Kalau belum download tuh. AWM bang, nanti aja abis ini AWM soalnya belum yang bikinnya belum download nih, belum download mapnya nih. Agak ribet geng. Kalau misalnya di Bermuda mah nggak seru kalau misalkan di mode sniper. Nanti abis ini kita mode sniper ya. Bermuda apa nih? Klasik aja klasik. Gak seru klasik iya, nanti biar ganti aja. Hancur cara tadi bang, hancur cara tadi. Iya nih ini Rudy Bumras, udah ya. Ini mana nih, woi mana di itu lagi tuh, ubah jangan mode klasik, apa mode ini, jangan mode sniper, mode klasik. Namanya dibawa aja bang. Udah belajar aja gitu bang. Nanti kita habis ini mode AWM ya. Sorry salah nih. Udah 170 bang. Ya sabar dulu. Ntar dulu geng, bentar geng, sabar dulu geng. Gue yang ininya nih lama banget sih buatnya nih. Nggak ubah kayak gini nih. Susah juga sih. Halo bang, halo juga. Langsung aja lah kita. Tuh dah. Jangan ada lansia lagi ya. Ini mode klasik ya. Tadi gue boya bang, baik buat aliansi bang, gue diskualifikasi semua. Kalau misalkan ada yang lagi, kalau misalkan ada di aliansi gue dis lagi ya. Dicek lagi, room penuh bang, room penuh nih, tarik. Saya ikut bang, nanti kita buat lagi ya. Gas. Gue kebagian dilihat males. Apa tuh ya bang itu? PW bang, PW nya tadi 22, tapi udah full sih. Nanti kita main lagi ya. Gas. Bang lu kejam sama gue, kejam sama anak. Jangan kenapa tuh? MR Bayu Bronjo bang. Mana nih tadi nih? Mana nih? Ada gak? No berapa? Mana MR? MR tadi mana tadi yang bronze nih? Yang bronze mana tadi nih? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ikut nggak bang? Boleh. Nomor 48 bang. Nomor 48 Kiki ya, 48 Kiki ya. Ditonton dong makanya, ditonton ya. 48 Kiki ya. Aduh. Begini nih geng kalau susah satu apa sih? Maaf bang telat bang, nggak apa-apa. Halo bang, halo juga. Yuk delek lagi yuk yang ikutan yuk. Ganti orang nanti gengnya, ganti orang ya. Yang mau cuma share silakan di lagi ya, ganti orang ya. Yang buatnya pakai satu HP dia mainnya bang.
Baru mulai bang, baru. Ayo lek lagi ya. Kasih lek lagi ya. Nanti mulai lagi bang, Jalannya lama banget bang. Udah klasik gitu, udah klasik. I swear to God, yeah, I'm making some silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed. Siapa Boya ya? Tahu dah siapa tuh. There ain't no time to fight. Modalnya mau apa kan? Enggak, mode pistol apa mode ini klasik ini. Nanti kita main mode AWM kayaknya. Abang penonton bang, penonton saya. Dia motin. Aku keluar bang dari permainan bang, kenapa tuh? Kok bisa gitu kan? Maaf bang, jarang ikut. Jadi minta teman lagi like bang. Oke siap. Masih banyak. Bang gue dapet DM kagak bang? Apa itu dapet DM? Dengarkan musik offline. Dapet tah. YouTube Music Premium. Mulai uji coba gratis 1 bulan. Barbar nih cari Boya. Iya siap, cari Boya. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, yeah I fucking go. Take control of fate now, I control the flow. And I know that I'll be great at putting on a show. I know that I'ma stay low. Bang lagi makan bang, iya lagi makan. The haters always thinking that Lanjut aja dulu ya, gue lagi makan dulu ya. they're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch and pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. My life till it's over, and I'll forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. Ini nomor ID ya. Gue sih salah lah. Bang nggak bosan bang jadi penonton bang? Bosan enggak lah. Bang nanti ada live lagi kan? Ada dong. So lead it right, keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right, cause you just might find you control your own mind, hey. You'll be fine, hey. Just take your time, hey.
enjoy the climb, ayy, enjoy the grind, ayy. You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, ayy. Make them take it back what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Put the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't put someone to break it. Take control and don't just take it. You can make it happen. You just gotta take some action. Take the shit that need a captain. Head on out and don't look back, yeah. Always live my life till it's over. And I will not forgive those who hold me down. And I will never give up. Bang, apa kabar bang? Alhamdulillah sehat. Bang lagi makan bang, lagi makan apa bang? Lagi makan bakso kan? Just take it now. Lanjut dulu geng ya, yang belum makan makan dulu geng. Halo bang, halo juga. Raja ini. Aku lagi makan bang, iya siap sama kita lagi makan juga. Dapat Bumras, jangan rewel ya kamu pemain lama, dapat. Aku ikut ya bang, habis ini boleh. Jadi penonton aja lah bang, ya, siap. Cuma mestiin aja bang, iya siap Bumras. Bang, mabar bang, kita mencairan aja ya. Mabar ya. Semoga sehat selalu bang. Alhamdulillah, makasih ya doanya ya. Sama aku juga makan bakso bang. Sama dong. Bang habisin mau apa bang? Mau AWM. Mau gua 7 bang, iya siap. Di download dulu ntar ya. Itu kalau misalkan ini gua pakai lagi tuh. Don't give me facts, not fiction. Then you know I'm fucking missing. Cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven. Cause this world is unforgiving. You're the only one that Masuk gila karakter bang. Bikin bang. Iya nanti. don't be asking for permission. Hit the gas after ignition. And so that Bang nggak, aku doain ya channel abang semakin sukses bang. Amin, amin, amin. don't get caught up in the millions, yeah. Light the shit up. Bang skill karakter pakai nggak bang? Nggak, jangan pakai. Said I got this, I'm on it. Lu bisa nggak bikin mode AWM? Kalau misalnya bikin AWM, buat lagi apa? Bumrans. Lu WA gue dulu ya, tanda WA gue ya. Mapnya apa bang? Mapnya di Kalahari. Yang bingung bang aliansi tadi bang, mana tuh? Ya ayo yang aliansi, gua diskualifikasi lagi nih. Gua di semuanya ya. Boya dapat berapa deh bang? Boya dapat berapa di budget divisinya ya? Barbar semuanya, ayo. Malam aja bang, baterai gue tinggal 43% bang. Aduh, dicas dulu ya. Bang, mau doain aja bang, ya mau doain. Yang mau nyumbang CR silakan jadi WA gue ya. Harus mapnya harus download tuh ya. Di download di Kalahari ya, download ya. Yang mau nyumbang CR. Bang, buat lagi bang, buat kita. Report.
Nggak seriput geng, gue bubarin geng kalau bener-bener aliansi geng. Gue bubarin lagi ke tadi geng. Fucking with the best. Fucking with the facts. I don't even know what else to say. Let that 808 right out though. Shit. Gue diskualifikasi semua kalau misalkan ada yang melanggar. Bang, lap lagi bang, lagi dong. Dari tadi penuh mulu bang, iya Pari nih. Pare ya, maaf bang, gue tadi nggak nonton YouTube tadi nggak bubarin. Siap, nggak apa-apa. Ketahuan bang di aliansi bang, makanya berpisah bang. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam warahmatullahi. Tunggu aku download Kalahari bang, iya. Yang mau nyumbang cair silakannya di WA gue dulu ya. WA gue ya. Yang mau nyumbang cair ya. Halo bang, halo juga. Rizky semalam rame bang. Makasih banyak. Ayo dilek-lek lagi 150 ya. Di 150 like ya, 150 like gue buat cair lagi ya. Bang, bermuda aja bang, jangan bermuda, Kalahari aja. Coba lihat bang, duitnya bang. Bentar geng. Sampai jam berapa nih bang lepe bang? Sampai jam berapa semalam lepe bang? Sampai jam 4:30 nggak salah. Bang sorry gue nggak bisa main bang, soalnya gue sakit bang. Iya siap bintang, semoga cepat sembuh ya. Bang peraturan ikut CR apa bang? Nggak boleh aliansi. Nanti gue diskualifikasi. Yang kalau misalkan mode AWM nanti gue kabarin lagi. Gue kabarin peraturannya ya. Yang aliansi kalau menang nggak dapat hadiah atau gimana bang? Gue bubarin semuanya nggak dapat hadiah semua. Kalau misalnya ada benar-benar ada aliansi ya. Ini belum gue lihat nih nomor 3 sama ini nih. Ini udah 23 udah mati nih. Ada aliansi bang ya? Mana? Udah mulai kah om? Udah dong. Belum gue lihat geng. Game 23 bang, tar dulu sabar ya. Sabar. Apa? Yang belum download di download dulu ya, di Kalahari ya, mode AWM ya. Ayo yang mau nyumbang cair silakan yuk. WA gue dulu ya, WA ya. Semalam hampir tembus 500 like bang. Berkat bantuan kalian. Jangan gitulah bang, kasihan yang berjuang melawan aliansi itu peraturannya menang enggak. Aduh geng. Sekarang gue kasih CR, ya kan? Gue kasih CR. Terus menang gue kasih DM. Maksud gue jangan kayak gitu. Kalau misalkan mau main mah nggak usah aliansi. Karena emang nggak boleh pada aliansi. Makanya peraturan kan, makanya dilihat dong peraturannya, dilihat peraturannya di deskripsi, baca terlebih dahulu. Jangan ngomong kayak gitu ya. Berarti kalau misalkan aliansi berarti cupu ya kan? Dilihat peraturannya, dilihat di deskripsi, ayo tertera semua di situ. Jangan-jangan di kau nih yang aliansi nih. Anjir telat gue bang, ketiduran nggak apa-apa. Kalau Boya ngasih tahu gimana bang? Yang Boya ngasih tahu ya di WA bang. Kan ada WA saya. Boleh sama temen bang, boleh. Satu gue 2 orang ya, nggak boleh banyak ya. Tuh bener tuh kata Alif tuh. Makanya sebelum cairan dilihat dulu deskripsinya. Oh ntar nggak tuh. Makanya sebelum main dibaca dulu udah peraturannya ya. Di 150 ya gue bikin mode AWM ya. Habis ini masih main lagi gak bang? Masih dong bang, nanti malam main lagi kita. Kalau aliansi cupu tuh kan. Halo bang, halo juga.
Masih lah, masih main kah? Masih dong. Di 150 kayaknya 150 ya, mudah awam ya. Gue boleh ikutan bang, boleh di like dulu yuk, di subscribe dulu ya. Jangan langsung main aja, bener. Dibaca-baca terlebih dahulu gengnya, dibudidayakan nih. Nanti takut ada salah paham sama lu sama gua nih. Gua nggak mau gengnya. Dibaca-baca dulu deskripsinya ya. Bang nanti chat gua dibalas instan bang, siap. Lihat dulu peraturannya tuh. Sorry bang, telat bang. Nggak apa-apa. Makanya jangan aliansi. Kalau aliansi nggak dapat DM, gue diskualifikasi semua. Kalau aliansi bener. Kayak tadi kan, kayak pertama gue diskualifikasi semua. Gue orang gitu aja geng peraturannya geng. Kalau ada melanggar peraturannya gue keluar geng. Nggak dapat hadiah semua. Gue boleh ikut bang, boleh. Anjir gue lirok bang, update lagi bang. Masih sudah update ya. Hutan like-nya doang lah, iya udah. Gue ikut bang, boleh. Ayo di 150 like ya. Bismillah, rame hari Jumat, siap Pak Hari. Makasih banyak Pak Hari, the best Pak Hari. Belum main jangan lupa cok di deskripsi tuh, bener tuh deskripsinya dibaca dulu. Coba di lock bang, di lobby bang, nanti coba dah. Ntar aku lock lah. Oh. Panggil namaku, bilang Pandi. Pandi ganteng. Duo bang, duo apa? Solo aja. Jangan duo. Gimana cara bagi DM nya kalau duo? Susah. Kejauhan. BSS. Kalau gue main takut pada kalah. Peraturan 1 itu bener tuh, maksimal orang baca peraturannya. Dibaca dulu peraturannya geng, dibaca dulu. Aduh, nggak menyadari rupanya. Sebelum main jangan lupa cuy dibaca deskripsi dulu. Duo bang, please bang. Subscribe semua bang, jangan duo. Ininya gimana ini? Cara bagi DM gimana? Gak boleh ngelutin. Yang tadi aliansi bentar peraturan bang. Awas tuh. Yang mana nih yang menang nih? Yang GS. SG. Oh SG. Ketutupan komentar nih. Duo bang, jangan duo. Jangan duo geng, jangan duo. Gue pengen nanya kalau misalnya duo bagi DM gimana? Ayo tebak. Kan peraturan di situ ada. Gue tunggu di ini ya. Jam 2:49. 49. Sekuat gimana lagi tuh bikinnya tuh. Gue bingung cara bagi DM gimana cuk kalau banyak orang tuh. Soalnya update bang. Coba gue pengen lihat update kan nih. Bentar cuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bang, relock bang, nih gue lagi relock. Yang banyak kill bang, cara bagi DM gimana? Gue tahu yang banyak kill iya. Cara apa kasih DM gimana? Kasih tau gue.
Aku boya bang, dibaca deskripsinya, dibaca deskripsinya, dibaca deskripsinya. Gue tunggu 4 menit lagi tuh. Bang gue pamit bang, siap. Bang nanti kirim WA PW-nya kemana bang? Ke WA. Pakai cairku ya bang, nextnya bang. Oke siap, Adan. Tipu yang mau solo, awo. FPP udah, wih ngeri kali rupanya. Sekarang atau nanti bang, nanti WA dulu ya, yang mau nyoba share di WA dulu ya. Jangan lupa ngopi bang Anton. Siap dong, ngopi dulu kita ngopi. Mi bikin kopi mi. Yang bikin kopi ini mana nih Softtek? Ayo geng di 150 geng ya. Ayo di 150 ya, 150 ya. Bang apa tuh? Anjing gue dibunuh sama PSS. Iya senjata gue tuh PSS tuh, ngeri gak tuh. Senjata santet tuh. Katanya bikin bang di WA dulu ya, ada WA saya gak? WA saya dulu ya. WA saya dulu ya, ada nih. WA-nya dulu, kita WA dulu. DM. Kok lobbynya kayak gitu bang? Iya lobbynya parah ya. Lobbynya kayak apa ya? Kayak dulu salju tuh. Kayak gitu. Bang boleh sama temen gak? Boleh. Iya update bang. Ya mau buat CR silakan ya bang, gua mau buat CR bang nih bang, gituin aja ya. PS lama nih, bentar sabar ya. Tembusin aja dulu ya, tembusin 50 150 ya. Bang kenapa yang nggak di update bang? Aku nggak di update bang, nggak di update tuh. Panduan pribadi kamu menjelajahi dunia indie. Dapatkan uji coba gratis YouTube Music Premium hari ini. I wanna say something. Yeah. Let's go. Tambahin DM ya bang 350, tersabar. Oleh naik gua buat tambahin lagi. But goddamn, I wanna say something. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah. Ayo di like dulu ya, di like dulu. To look that damn fine. Gotta lock her up and Sama throw kayak abang. Like-nya berapa bang? Di 150 like. Mudah WM ya. Gue buat bang. Di WA dulu ya, WA. Bang, gue mau buat CR bang. WA gue dulu ya, harus WA dulu ya. Yang tadi buat menangnya mana nih? Ya pemenangnya dianggap hangus. Udah jam berapa tuh? Jam 2.50. Gue buat ntar bang, kasih ID-nya ke room bang, jangan ke room lah. Ke WA, nomor WA gue ada di posisi geng. Kalau misalkan ini gue nggak bisa geng. Bang ayo bang, buat lagi bang, dah. Ayo buruan. Bang nomor WA-nya mana bang? WA-nya ada di posisi geng. Ayo di like dulu, WA gue ada di posisi geng. Sampai jam berapa bang? Sampai sore kita. Bang gue buat bang di WA dulu geng, di WA dulu, jangan dibuat dulu, gue nggak bisa masuk kalau misalkan
Lu udah buat gue nggak bisa masuk kalau misalkan lu nggak ada WA gue kan. Bentar geng ya, bentar geng. Assalamualaikum bang, brother siap. Waalaikumsalam warahmatuh. Cepet bang, ayo gue minta juga cepet tuh like-nya dulu yuk. Bang, gue udahan bang. Wih, mana tuh? Wanna stay up all night, oh yeah. Wanna get it all right, oh yeah. Now she wanna step aside, she got a fine ass body with her head on straight. Udah download belum geng? Kalau misalnya lu download, kita lari. Buat aja geng. Tapi nanti nunggu 150 lagi. Udah download kamu hari ini. Lobbynya nggak jelas, lobbynya nggak jelas ya. Aku udah like bang, siap. Subscribe udah belum? Di subscribe dulu boy. Bentar geng ya, bentar. Bentar ya gue kamar mandi dulu, bentar nih geng, bentar kamar mandi gue ya. She's acting like a pro. Oh baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Baby, let's go. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I know the same shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. They surround me, they all about the clout, see where the crowd be. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me. So they doubt me, they don't know nothing about me. So the mouth free, I'ma change that soon. Better watch out now, see? And I just wanna be famous. Yeah, I just wanna be the greatest. Udah tembus kah? Bang, ngapainnya bang? Iya, sorry gue kamar mandi ya. And I'm not playing any more games. Either put me on the charts or I'll put you up in flames. Better recognize. Bang, ajak babakku ya bang. Babak tuh apa sih? 5 like lagi bang, ayo bang, give alok bang, anjay alok. 5 like lagi, uy, like dulu, ayo di like dulu yuk bang. Apa ID-mu bang? Adikku ada tuh. I'm not thinking in the sand that I've gone and say I'm not ever gonna make it cause the game has changed. I'm not good enough and no it's not okay. Tell me that shit again and I'll stop it. Ayah ajak ayahku. Ayah. Aku buat bang di WA dulu, yang dibuatnya di WA dulu. Now wake up, you got some shit to do. Purgatory gue downloadnya udah selesai bang. Di kalah hari bukan di Purgatory, di kalah hari. Ayo nih, mana nih yang buat nih? Yang mana buat nih? Yang buat mana nih? Yang buat nih? Di WA gue dulu ya buat ya. Bang, Gip Wukong bang, nanti aku ID-nya please. Wukong gak tuh? Apa tuh? Udah 150 like bang. Aku udah tembus bang, saya sabar. Assalamualaikum, waalaikumsalam wabarakatuh. Gue di WA dulu, hiburan di WA dulu. Di WA dulu ya, ayo buran di WA dulu. Yang buat yang mau cari di WA dulu ya. Ayo gue tungguin. Yang kalau misalnya belum gue balas jangan dibuat dulu ya. Yang gue balas langsung dibuat ya. Bikin bang, kapan bang? Iya, sobat gabut.
150 bang, ya siap, sabar dulu ya. Baju, sepatu, tas, jam tangan, kacamata, cardigan, sampai kamu sobek. Kamu orang mana bang? Saya orang Bekasi. Ditambah voucher lebih murah lagi. Jangan dikalari ya. I said you better watch what you do. Udah download Kalari belum? I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do. Oke, udah tembus kah? Udah tembus, siap. Sabar geng, lagi dibuat ya. So let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night. I'm sick of being nothing. All right, I'm gonna be something. All right, with every breath, trust me. Ya udah buat sekarang ya, buruan ya. Buat sekarang mode AWM ya. Ditidain semua ya. Nonton aja terus di ini ya, YouTube ya, biar gue kasih tahu ya. Who wants to be something I breathe with every word coming. I would rather die than be someone who's not there. I'm the type Ya udah PW sama ID dikirim ke sini ya. Bentar geng, sabar geng, lagi dibuat geng, sabar geng. who could really make changes. Lagi dibuat ya, sabar ya. That's becoming contagious. I'm the type of dude who will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking aimless. 'Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Aku sabar bang, siap loh. Gitu dong. Bang, kalau Boya di Gip DM bang, iya. Yang tadi pemenang gua nggak pangus tuh, lama banget tadi. Impitan temen kayaknya sih, doi. Makanya jangan impit temen gengnya. Nggak tahu temen lu kayak tadi tuh. Gua tungguin WA-nya nggak ada WA. Abang baik sekali, alhamdulillah. Makasih, ikut yuk makan pantai. Mari kita yuk bantai. Siap, bantai. I'ma stay loud in the face of the hate. See, I'ma speak out, take the muzzle off my face, breathe out of my mouth every word that will make me never Oke geng, udah tembus belum geng? 160 aja tembus belum geng? had a doubt. Udah subscribe sama like bang, siap. Ayo, mana yang lainnya nih? The nights I'll be aching. Life is all about having heroes that you Sebelum masuk room gua perhatiin ya, gua ini modenya mode AWM geng. your ass underneath. Mode AWM peraturannya selain pakai senjata kar sama AWM, itu aja geng senjatanya geng ya. Senjatanya kar sama AWM, nggak boleh bareta, pokoknya nggak boleh yang lain. Senjatanya boleh kar sama AWM. Kalau ada yang melanggar, gua diskualifikasi semua geng ya. Gua diskualifikasi semuanya. Dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type Terus pak nggak boleh pakai mobil, nggak boleh nyepam granat sama letmin. Terutama nggak boleh aliansi geng ya. Bang gambarnya burung bang, nanti gua ini nih. Bentar geng. Salah rupanya PW-nya. Salah ini, salah. PW-nya salah, PW-nya salah. Buruan yuk. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam wabarakatuh. Bentar geng. Ingat geng ya peraturan tadi ya. Bang, PW-nya gua kirim ke WA bang. Aduh, jangan di, kalau misalnya belum gua balas, belum gua ini dulu ya. Cause if you try to fuck with me,
I'll take all your body parts to a fucking graveyard 6 feet. I'm ostracized. PW-nya salah itu PW-nya. PW salah, PW-nya, PW salah. Inside and anything I say you better listen up. Mungkin nggak ada WM. Bring it home slow. Ada lah WM lah, ngaco, nggak usah nggak ada WM. Senses holy, lonely. Bang apa tuh? Hating on me like Ayo yang belum like di like dulu dong, yang belum subscribe di subscribe dulu dong. Yang nonton udah banyak nih, ID-nya apa ininya nih, like-nya nggak ada nih. Boleh gak bang? Boleh, gue download hari dulu bang, di download dulu. Bang gue ikutan bang, boleh. Aku udah like sama subscribe bang, yang lainnya mana nih? Bang ada ikut bang, tip out bang, bang gue pernah top up yang iya, ikut bang boleh. Ini PW-nya bang, PW PW ini bang, bukan salah. Ini mana nih? Halo, Assalamualaikum. PW-nya mana? Buruan kirim lagi PW-nya. Oke, siap. Darai 500, EP-nya 200. Larinya 125, jam shootnya 200. PW-nya apa bang? Sabar dulu, like dulu. Nggak Abdol lah, kalau nggak like lah. Abdolin dulu dong, like-nya dong. Bentar ya. Ampun deh bang Rep. Penonton lama dah, Alapida nih, pamarin semuanya sini nih. ID-nya bang, ya sabar. Di like dulu lah, like-nya nggak ada tuh, ayo dong, tambahin lagi like-nya dong. Mana dong itu dong? Ya nonton udah mulai banyak nih, mana like-nya nih? Masa main gak kasih like, parah bener. Udah bang, PW-nya bang, sabar, gue minta like lagi, mana nih? Kirimin nomor ID dulu ya, nanti selesai live gue kirimin ya. Ikut bang, boleh, ayo duluan yang ya. Ini poin siap, 11 bang, oh. Itunya larinya sama jam shootnya diinin dulu tuh, benerin dulu. Jam shootnya 200, larinya 125. Oke. PW-nya ingat tadi ya geng ya, nggak boleh pakai senjata lain. Apa yang boleh pakainya Baretta dah tuh. Kar sama AWM, Kar aja sama AWM ya. Kar sama AWM, nggak boleh senjata lain. Kalau misalnya ada yang melanggar, gua diskualifikasi semua ya. Gua keluarin ya. Itu aja yang melanggar ya. Nggak boleh aliansi geng, nggak boleh pakai mobil. Jam shootnya 200 jam shootnya. Kalau pemain CR peraturannya nggak boleh senjata lain, penjara awal karma dan lebih teman maksimal. Skip dulu, benar. Bentar geng ya. Buruan ya. Aku nomor 31 bang, 31 ya siap. Bang, buat room bang, ini udah buat room.
Udah penuh kah? Wih, itu jumpsuitnya dibenerin dulu tuh jumpsuitnya. Bentar lagi lagi relock kayaknya. Lagi relock. Relock yang punya HP lagi relock. Berapa orang bang? Berapa orang apa itu ID-nya salah bang? ID-nya bener lah. Kalau salah itu nggak pernah masuk bang. Ganti aja AWM bang. Ini AWM. Waduh, mode klasik ini geng. Itu modenya yang mode klasik ya. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling. Aduh, ini yang bikinnya kemana nih? Ini agak-agak repot gue kayak gini. Halo, itu modenya ya? Modenya itu masih mode klasik itu, mode sniper. Mode sniper ya, jangan mode klasik. Nomor 6 bronze, nomor 6 bronze. Nomor 6 bronze. Tadi dulu yang punya Gerilok ya. Nomor 6 bronze. 6 di kick ya, 6 kick ya. 6 kick, 6 kick. Nomor 6 kick ya, nomor 6 kick ya, bentar ya. Nomor 6 kick itu jangan di kick bang, kenapa jangan di kick? Aduh, mode sniper bro, mode sniper. Mode sniper. Di ketikan baris ketiga, apa kedua dia di kedua. Tahu kan yang tadi pas ngisi tidak apa enggaknya kan di atasnya ada mode tuh. Itu kan dititip semua tuh. Di atas kan ada mode tuh. Ganti mode sniper. Salah bang ID-nya bang. Iya, bentar, udah penuh bang. Nomor 6 tuh. Nomor 6 ya, lihat nomor 6. Nomor 6 apa bronze giganya. PW-nya apa bang? PW-nya udah penuh bang. Nanti kita main lagi. Dikik bronze dia. Ayo dong, buruan dong. Gue belum pernah, gue buat room boleh gak bang? Di WA dulu aja bang. Please bang, WA apa PW-nya bang? PW-nya 90. Salah bang ID-nya bang. udah penuh bang, udah bang. Nanti kita main lagi bang. Nanti kita habisin main lagi ya. Bang kalau bronze di kick dari dalamnya. Iya enggak di sini. Nomor 6 udah di semua ya, udah ya. Gas. Aduh, amonya itu bang. Amonya ditidain semua itu, ditidain semua. Ditidain semua. Mana sih yang bikinnya nih, ngaco nih. Lama bener dah.
Aku nggak fokus main bang, kenapa tuh nggak fokus main? Yang bilang Bang Anton mandang rank itu bronze dikit takutnya cheater. Takutnya doang. Takut sekali pribadi. Semangat bang. Ya nontonnya semangat. Udahlah penuh terus bang. Rafa. Nanti kita main lagi. Tenang aja Rafa. TC penuh. Cek bang nomor 17 siap. CR penuh bang. Makanya apa dicepet-cepet ya, tangan setan semua di sini nih. P apa tuh? P gunakan assalamualaikum dong. Apa jangan sedih. Semua mau DM bang. Iya semua mau DM dong. Bang lu bocil bang. Aduh saya udah umur 26 bocil. Saya udah punya keluarga, punya anak 2 saya. Nanti yang buat dapat DM gak bang? Dapat atuh. Bang, jawab aku bang, karena aku anak baik bang, dibanggain kan sama ibu bang. Oke siap. Gimana mau sedih dari tadi, lama bener. Rafa, sabar ya, ganteng ya. Kamu kan penonton lama nih. Dengarkan musik yang dipersonalisasikan untuk kamu. YouTube Music Premium. Mulai uji coba gratis 1 bulan. Bentar geng. Aku boleh ikutan gak bang? Boleh. Boleh. Bang lihat nomor 12 bang. 12 kenapa diem aja? Ngelek kah? Bang baju putih gak dapet senjata bang. Udah gak dapet senjata dah tuh. Bang kok aku di kick bang? Yang mana di kick? Bronjo bukan? Kalau bronjo tadi ya di kick. Bang kalau ada karakternya diaktifin bang, nggak tahu nih bikinnya nih. Bang coba mainan bang tuh season setelah berakhir bang. Aku God bang. God yang mana tuh? Nyepari aja cepet banget tanya dia nih. Bang ikutan bang boleh. Lagi nggak bang nih lagi dong. Nomor 12 bergerak nggak tahu deh tuh. Saya DM bang. Kenapa DM memang? Nomor 16, nomor 6 bang, nomor 6 ada apa sih nomor 6? Mamaku FF bang, kenapa Diki? Bang, labnya seru bang, makasih banyak ya. Ayo jangan lupa di like lagi ya, jadi like lagi ya, di like lagi ya, di like lagi. Bang habisin mode apa bang? Mode melee. Terus mode melee. Masih ada CR-nya bang, masih ada. Hadiah berapa DM bang? 50 DM hadiahnya. Bang lihat nomor 12 bang, nomor 12. Dah. Di mana bang? Nggak tahu di mana tuh itu.
can make it through this hell. ID rumah apa bang? ID rumah nanti di share di di layar. And never lose sight of your mission. Oh tuh habis CR, habis CR, habis CR ya. Don't miss it, your chances now. Ada sih akun kecil tapi cuman males ganti lagi aja ya kan, akun yang terman TC ganti lagi. Langsung mati bang, bisa ikut lagi gak bang? Bisa, di like dulu makanya ya. That's right. Sometimes Di 230 ya, 230 ya. 230 guys ke mode melee ya. 230 Bang Purgatory, gue ya buat ya bang di WA dulu ya. Assalamualaikum bang, baru bangun bang. Enak banget baru bangun kayak gak ada beban. Bang ntar main lagi gak bang? Main dong, 12 nge-lag bang. Parah. Bang kemarin aku menang, diamonnya nggak masuk bang. Yang mana Ipan? Yang menang diamonnya dia nggak masuk gimana sih? Bukannya gua kirim semua ya? Telat kali kamu ngasihnya. Bang kenapa? Nggak ikutan bang, nggak ikutan. Yang nyepek siapa ntar? Jaringan Daniel. Gimana bang di Purgatory kah bang? Iya di Purgatory. Bener-bener pokoknya di WA aja ya. Bikin bang lihat nomor bang. Bang kirim WA gue bang, bikin bang. Kirim WA gue. Termainnya lo bebas ya. Udah melee abis ini. Mode melee. Barbar semua bang. Barbar gila. Yang buat lagi bang. Coba aja deh bang. Pokoknya kalau misalnya belum dibalas dari gue jangan dibuat dulu ya. Nunggu apa dari gue ya. Bang lihat nomor 6 bang. Nomor 6 masih stay di situ dong, nggak war. Cari yang war geng. Bang masukin aku gimana tuh? Ya kemarin bang, semalam bang. Oh kamu udah ngirim belum WA-nya? Semalam aku tungguin tuh jam 12, jam 2, enggak, jam berapa tadi? Kemarin tuh jam 4 lewat. Pokoknya kamu nggak kirim dah pokoknya deh. Kamu nggak ngirim persyaratan deh. Kamu telat deh kalau nggak salah. Yang terakhir kan, yang terakhir ya kalau nggak salah ya. Kamu telat kalau nggak salah itu. Waktu udah habis. Yang terakhir kan kamu menang ya. Yang cairan terakhir. Bang main lagi gak bang? Main dong. Bang minta WA aku bang. Minta WA aku apa minta WA mu? Tadi aku spek bang. Waduh spek. Jangan spek lah, main lagi aja, main-main. Bang lihat bang, yang kena zona bang. Ikut lagi boleh nggak bang? Boleh, ikut lagi. Kemarin bener kan kamu telat ya? Yang menang terakhir kan? Bang kalau ikut rata semua bang, ngeri kali rupanya. Bang kirim WA abang mau sedekah CR boleh di WA dulu, ada WA gua ada di Depsisi WA gua ya. Di Depsisi. Lama kali bang? Enggak lama lah. Ayo 230 ya, 230 geng. Ayo burung geng, di like dulu geng, biar enak geng ya. Di like dulu. Dapat kalong. Ada dapat kalong. Bentar geng. Gue lagi ngambil nih, Jaya. Kamu kemana kak? Pulang. Sama siapa nih pak?
udah makan lagi gue, bulu. Bulu udah makan lagi gue. Amat dulu. Aduh. Halo bang, hai juga. Sorry lagi ajan nih, nggak? Gue matiin tuh musiknya. Lagi ajan. Yang belum sholat dulu, geng. Bang, boleh pakai mobil gak bang? Nggak boleh lah, nggak boleh pakai mobil. Tadi mana tuh pakai mobil tuh? Gue di semua nih bang, nggak ada yang kalau melanggar ya. Bang, labnya sampai jam berapa bang? Labnya sampai apa nih? Kalau sampai malam boleh sih, tapi ntar di ini dulu aja, di break gitu. Masuk ya. Bubur. Iya, sama apa aja. Mandi dulu udah bobo. Bang, apa tuh? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet bang, aku nggak sabar. Oh sabar dong. Orang sabar disayang Tuhan. 230 gengnya, 230 ya. Kita main mode melee. Bang, apa tuh? Bang, lihat yang lain dong bang. Ya kita yang lain. Siapa ya? Bang, yang menang bang? Belum ada yang menang. TC bang, Rapa. Tadi dulu Rapa ya. Kita mencer aja dulu Rapa ya kan. TC bang, mencer aja dulu Rapa ya. Bang boleh ambil nomor WA nya nggak bang? Ambil aja. Ambil aja geng, emot terus pasti emot tuh. Ayo deh geng, dilek-lek dulu ya bro, dilek-lek dulu ya. Bang mau main CR tapi mode biasa kapan bang? Nanti mode biasa abis mode melee terus ke mode biasa mode pistol. Aku noob bang, nggak apa-apa lah noob juga. Emangnya di marahin kalau misalnya noob. Bang kok boleh minta pertemanan gak bang? Boleh, tapi lagi penuh nih geng. Penuh banget nih geng, aduh belum gua hapus-hapusin nih. Bang abis ini mode apa bang? Mode melee. Kita main mode melee. Dilek-lek dulu geng ya, dilek-lek lagi ya. Mantap bang, semangat terus, siap. Bang melee tidak pakai single lah, nggak pakai skill melee. Sakit sekali pribadi. Biar lama matinya bang. Biar lama. Pais, go Pais. Ini penonton lama gua nih, geng. Halo bang, halo juga. Halo bang, halo juga. Yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Awas nih, harus jujur mainnya nih. Jujur mainnya. Di subscribe dulu ya, belum subscribe ya, belum like, di like dulu ya, geng ya. Bang, kebanyakan hat-trick bang. Hendrik. Bang musuhnya kok jago-jago banget sih bang. Cheater ya bang? Enggak lah. Ini geng udah pada latihan semua nih. Aku udah subscribe gitu. Udah bang. Yang lainnya mana belum di subscribe dulu ya. Lama kali bang, sabar lah. Halo bang, halo juga. Yang belum sholat dulu geng. Ikan hiu makan apa tuh artinya? Ayo pari.
Pari mana nih Pari nih? Ini si medkit dulu Pari ya. Kan aku udah subscribe bang. Iya makasih banyak. Aku udah subscribe bang sama like-nya. Ayo yang belum subscribe di subscribe dulu ya geng ya. Di 230 geng, 230 geng. Pahri good. Kapan live lagi bang? Nanti malam kita live lagi kita. Kamu belum bobo dari tadi ya? Ya latin ya. Udah tanya mama, nanya mama nggak bobo. Mama. Bang kalau aku ikut boleh gak? Boleh lah. Bang give alok bang, alok masih ada aja alok kan. Bang habis ini mau apa bang? Mau mele. Ntar barbar semuanya, barbar. Yuk Putra. Bang Ojan mana nih? Tahu nih Bang Ojan nih bang, besok pagi live lagi bang. Besok pagi mah aku nggak bisa pagi. Malam kita live ya. Besok aku kerja geng, karena aku libur. Bang, give Mustika apa tuh? Nanti malam live bang. Insya Allah Putra ya. Insya Allah kalau misalkan ada waktu gue live lagi. Nggak dikasih DM yang buat bang, buat dikasih lah ngaco, nggak dibuat nggak percuma lah. Dibuat ya kasih. Yang buat ya dikasih. Ntar malam live lagi gue bang, insya Allah live lagi ya. Bang aku mau di bang, apa tuh mau di bang apa tuh? Bang give dulu. Bang DM-nya ditambahin bang. Di 200 like geng. Di 200 like DM-nya 70 DM. Pari bukan menang. Pari kan. Love you nih Pari. Love you Pari. Gue buat 11 bang. Dava ngeri gak tuh dapat buat 11. Rata semua bang. Rata semua. Yuk Mbak Pari. Makasih Pak Pari. Good Pari. Pari mulu dah. Bang udah sunat belum bang? Lo bang. Waduh gue mah umur gue 26 tahun geng. Gue udah punya keluarga. Pekerjaan gue tukang kuli bangunan. Gue buat bang di WA dulu. Udah di WA belum? WA dulu yang buat. Ayo 230 gue tungguin. Kan pertemuan bang please bang. Nanti di dalam room ya. Di dalam room aja ya. Mode mele. Modenya mode mele. Bang gue bikin cara bang. Siapa nih? Boleh ikut ke bang? Boleh. Ayo geng. Di 230 geng ya. Ada udah 70 DM tuh geng. Yang belum subscribe tolong subscribe dulu. Bang udah punya anak belum bang? Udah lah, udah punya anak 2 gua. FF Max bang, gila berapa itu? Sabar geng ya, sabar ya. Yang gua belum balas jangan dibuat dulu geng ya. 200 berapa nih? 230 geng ya. Modenya mode melee. Ada 70 DM geng. Halo bang, halo juga. Apa nih? Halo, apa? Boleh nanti di ini dulu aja ya, nunggu like-nya dulu ya. Nunggu like-nya dulu bentar. Yo, Assalamualaikum. Lu tahu kan mode melee kan? Mode melee tahu kan? Nggak tahu mode melee. Aduh, kalau misalnya nggak tahu mode melee, gue nyari orang lagi nih. Oh, di Purgatory. Tahu kan mode melee?
Ah. Kalau tahu nanti tunggu like-nya dulu ya. Kalau ntar aku aba-aba lagi, aku WA lagi kalau misalnya suruh buat ya. Ya udah. Assalamualaikum. Oke, geng. Gini, ayo burannya di mode melee ya, durasi 30 ya. Style musik dulu kan aja udah selesai. She got a nice look, treat her right, yeah. Bang, ntar malam live lagi gak bang? Ntar malam insya Allah live lagi gak? The sun Bang, anak lu lagi ngapain bang? Lagi bercanda sama mamanya. like a ball. Oke bang, lu udah sholat belum bang? Belum sholat gue nih. Bang, tadi kenapa karakter skillnya diaktifin bang? Nggak tahu tuh yang buatnya tuh. Oh yeah, I'm living this life like a baller. Bang, ntar malam live pagi bang. Iya, insya Allah seleb. Sekampung gue udah orang namanya diobatin bang. Waduh, bisa diobatin, ngeri gitu. Bebas bocor dan bebas iritasi, jadi bebas gerak deh. Semalaman Semoga abangnya masuk surga, amin amin rabbal alamin. Bang, gue pandang gue pendatang baru nih bang. Boleh ikut ya? Boleh dong. Boleh banget, boleh banget, boleh banget. Yang di subscribe, apa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. They say life will bring discomfort and I Yang belum subscribe, bisa subscribe dulu geng. suffer 'cause no one feels that bad. Bang, mana bang, please PW aja bang, nanti belum gue share, belum gue ini tembusin dulu geng, 230 geng ya. Just like a lover and don't be Bang, apa tuh bang, sholat dulu bang sana bang, biar dapat pahala bang. Jika siap bang, lama kali bang, sabar. Bikin bang, like-nya dulu ya, tambahin bang, like-nya tuh 230 gue bikin. always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, yeah. You either pick yourself up or you let yourself down. Life will always be tough, so do the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need someone else? I don't need anyone, I'll keep it. Adanya apa bang, adanya DM. Gue buat dulu bang, sabar dulu, kalau misalnya belum dibalas jangan dibuat dulu. 7 DM bang, 7 DM. Halo bang, halo juga. Itu kenapa tambah kebaikan bang? Temuin bang. Gue udah like sama subscribe bang, siap. Yang belum subscribe di like dulu, udah buruan yuk, di like dulu. Yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe dulu geng. I start to feel my heart race faster, it's gonna be hard. And all I want Kok tadi ada maung bang? Biasa ada, gue bercanda sama anak gue. is stop what you don't see. Saya apa? Abang kerja apa bang? Saya tukang kuli bangunan kerja saya kan. Can I trust Tukang kuli bangunan, siap. you don't trust? Pekanbaru hadir bang, siap Pekanbaru. Salam dari Bekasi ya. 14 lagi, yuk bulan yuk 14 lagi. Bang, Boy dapat apa bang? Dapat DM. 70 DM yang Boy ya. Dapat ya. I'm not lucky. I work my Yang menang so hard. tadi kok enggak di gift bang. Yang menang dia yang menang mah geng. Dia cerita gini, yang dulu tuh dia tuh penonton lama tuh bang, apa Fahri tuh yang menang tadi AWM. Dia kalau menang tuh nggak pernah mau nggak mau dikasih DM gitu, nggak pernah mau dikasih DM dia kalau menang. Dia orang baik sih, baik banget dia orangnya, sering nyumbang CR, mabar bareng sama dia gue dulu, sering dah pokoknya dia baik dah orangnya. Mojokerto hadis hadir bang, siap. Bojonegoro. Lu beban, siapa yang beban? Kalau kalah dapet DM nggak bang? Nggak kalah, nggak dapet lah. Kalau gue apa bang? Baik dah pokoknya, Putra juga good lah. Lu nggak bisa main FF. Siapa nih, bos siapa nih nggak bisa main FF? Salat bang biar dapat pahala ya sabar.
terjatuh lagi nih. Aku bang, aku apa tuh? Buat bang, sebat bulan yuk. Harap sopan di channel ini, bener. Karena sopan lebih ini, geng. Kalau yang mau dipandang orang sopan, mau dipandang orang apa ya? Mau dipandang sopan ya kita harus ini dulu sih, geng, dari kita sendiri, kita sopannya nggak gitu. Jadi berharap di sini gua orang baik semua ya, insya Allah di sini orang baik semua. Semoga dilancarkan rezekinya, dimurahkan rezeki, apa badannya dipanjangkan umurnya, amin, sehatkan badannya, terutama kedua orang tuanya ya, biar rezekinya biar lancar, amin 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 amin, sehat selalu. Bang, bagi PW ke aku aja please bang, sabar ya. Gue buat ya. Yang mana tadi gue bilang nih, yang mana tadi nih? Mana tadi yang buat? Kau udah download Purgatory belum? Download dulu kalau bisa belum ya. Ayo geng, udah tembus bang, udah tembus. Boleh ikut ke bang? Boleh main, udah tembus belum? Oke, 230 udah tembus geng ya. Bentar lagi dibuat sabar. Sabar lagi aja geng, kita sabar ya. Lagi dibuat ya geng ya. You decide your own future, a winner or a loser, a headline or a rumor, on the bench or a shooter, superstar or recruiter, defense or prosecutor, just living a consumer, or will you be a producer? You have a dream, go capture it, go back to it. Gue Niko, gue punya bikin WCR bang, kali lah ntar ya Niko ya, malam Niko kan. Maafin aku ya tadi bang, iya nggak apa-apa. Yang penting ini aja geng, sopan bener. Gua di sini nyari saudara kok geng. Kita nyari di saudara sini bang geng ya, jangan nyari musuh geng ya. Karena umur gua udah tua geng, 26 tahun, gua juga punya anak 2. Jadi enggak lah yang jangan pada berantem geng, enggak ini geng. Mau bikin nggak? Udah bang, ya udah bikin mode melee, bisa gak mode melenya? Bisa nggak mode melee? Kalau misalkan bisa, gua buat sekarang. Kalau misalkan nggak bisa, gua buat ke orang lain ya. Buruan ya, bikin ya. Udah tembus bang, hai bang, hai juga. Yuk buat sekarang bang, iya sabar ya. AWM lagi bang, nanti AWM ya. Gua mode melee dulu ya. Ya udah buat sekarang buruan, buat sekarang ya. Jangan lama ya. Ditidain semua, ditidain semua ya. AP-nya 500, EP-nya 200, jumpsuitnya 200, larinya 125 ya. Ya udah nanti dulu ya, habis ini ya. Ntar ada yang bocor lagi nih ya. Ntar habis ini lagi ya, jangan dibuat dulu ya. Cepet bang, sabar lagi dibuat. Sabar, sepersatu dapat DM apa bang? Dibaca depsisi ya geng. Dibaca depsisi geng ya. Bang Bongnya kemana bang? Ada tuh lagi tidur tuh parah. Bentar geng, bentar lagi dibikin geng. Sabar geng. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam wabarakatuh. Kemana Putra? Kok pamit sih? Mau main bola? Siap. Hati Putra. Semoga sukses bang terus bang. Amin amin robbal alamin. Makasih ya doain ya. Sabar dulu ya geng ya, bentar sabar ya.
Lagi dibuat dulu ya bentar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang semangat bang, siap semangat kita. Nih bang, gue beban CS bang, mana modal truk mana? Bang Bongkeng kenapa tidur bang, dari malam belum tidur dia. Diajak separuh bang, masuk kampung bang sebelah bang. Oke siap Putra, hati-hati ya. Bang Gip Alok, cepet bang, sabar ya. Assalamualaikum dong. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam wabarakatuh. Sehat bang, alhamdulillah sehat. Bang dapat DM gue bang, dapat dah 70 DM. Semoga sukses ya bang. Iya siap bang, lu tinggal di Tambun di mana bang? Dia di di Mangunjaya saya. Buron udah bikin belum guys? Sabar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam wabarakatuh. Kapan mulainya nih bang? Sabar ya. Lagi dibuat gengnya. Ini lagi dibuat nih bang. Dapat DM berapa bang? 70 DM. Assalamualaikum, waalaikumsalam wabarakatuh. Sehat selalu bang. Siap, makasih banyak. Cepet, sabar ya. Tadi dulu bentar. Assalamualaikum bang. Semoga panjang umur bang. Amin amin. Makasih ya. Ayo bang, ayo juga isi. Ayo gak tuh. Cara masuknya gimana bang? Cara masuknya di ini nih. Di Panduan pribadi kamu menjelajahi apa ya? Tuh kan ada yang nelfon tuh. Siapa yang nelfon tuh? dan 1 bulan gratis. HP gue ada nelfon. Ya biarin dulu aja lah. Oke, lama kali rupanya. Bang nggak capek bang, capek banget lah. Bang udah buat bang, udah. Ini lagi di ini. Gue telepon dulu, orang lama kali rupanya nih. Oke, udah dibikin ya. Dua empat 927 29 80. Drop down, headed nowhere fast, never stop now, not now. We ain't slowing down, never knowing now. We just headed south, what it's all about, never out of Itu jumpsuitnya sama momen speednya. Itu jumpsuitnya 200, momen speednya 125 ya. Ditidain semua aja, ditidain semua ya. Mulai berkembang, Ram Gome kemana aja? Gue sendirian gak nih? Gimana bang, masuk bang? Tadi tuh yang gua tadi masuk situ tuh. Masa kamu gak ngeliatin sih? Tunggu bang, ayo. Yang belum di like dulu, like dulu. Bang, siapa namanya bang? Namanya Bang Anton. Bang udah punya bini belum? Udah. Jangan pakai mode Brazil bah, di Brazil. Yang mau download tuh ya. PO-nya kapan bang? Ayo tambahin like lagi ya, masa 2 doang tuh belinya, like-nya parah bener. Bang live 24 jam bang, aduh. Aku punya keluarga geng, nggak bisa aku kalau gitu. Kasihan anak istri gua geng. Tunggu bang, udah belajar masih download bang. Iya siap, sabar. Dari tadi kemana aja? Lama. Yang belum like dulu gengnya, yuk berani like dulu yuk.
Anak abang umur berapa bang? Paling gede umur 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Bang udah nikah belum bang? Udah dong. Lu mau denger suara istri gua nggak? Ngomong ya. Tunggu 1 jam bang, tunggu 1 jam wis, tunggu 1 jam sama bang, masih lu masih. Udah belum nih? Itu larinya tuh, aduh susah amat sebutin ini. Itu larinya diganti larinya nih, momen speednya itu di 125, jam switch 200 ya. Ditidian semua tuh, ditidian juga ya, ditidian pokoknya ditidian semua dah. Mantap, udah mantap bang, udah mantap dong. PW bang, langsung masuk Ben ya. Udah belum nih? Udah bang, udah siap belum? Udah bang, lama-lama bang ngantuk bang, mau tidur bang, siap. Udah ya. PW-nya tuh. Udah bang, enak bang, enak. Mana bang istri lu bang? Istri gua lagi mandiin anaknya. Lagi mandiin anak gua. Ayo langsung penuh, jangan dipergotori bang, udah dipergotori. Pokoknya intinya nggak boleh ada pakai senjata geng ya. Nggak boleh ada yang pakai senjata, ini mode melee. Kalau ada yang melanggar, gua semuanya ya, gua diskualifikasi semua, nggak bisa gua lanjutin ya geng ya. Oke, gitu aja. Nggak boleh ada yang pakai mobil, nggak boleh ada yang pakai senjata, nggak ada yang boleh nyepam sama admin, granat, nggak boleh langsir geng ya. Kalau misalnya ada yang melanggar semuanya, gua diskualifikasi semua geng ya. Gua keluar ya, keluar game ya. Oke, mana nih? Penuh bang, penuh lagi aja. Gas sekarang. Udahlah, kenapa sih bang Rapa? Pistol dong bang, nanti kita mode pistol. Dua 29 bronze, 29 bronze, 29 bronze, 29 bronze. 29 bronze, 29 bronze, 29 kick. 29 kick, 29 kick. 29 kick. Ada pengawas gua nih, 29 kick. 29 kick ya, 29 tuh ya bronze tuh. Jangan diperkotori bang, aduh nunggu lama. Bang lihat bang, nanti ada bronze lagi bang ya, sebentar. Gue caster tuh. Ini kan bermuda aja bang, jangan bermuda lah. Gue udah subscribe bang, makasih banyak udah subscribe. Ayo kata tinju bang, jangan dong. Gas. Bro. Gas. Aku kirain punya lebih dari tua deh bang, lanjut. Gue penuh kah bang? Coba dulu Mbak. Bisa. Lagi coba.
kamu menjelajahi dunia K-pop. Daftar YouTube Music Premium dan dapatkan 1 bulan gratis. 24 bang, like bang, aku ikut bang, boleh ikut. Jangan lupa di like lagi ya, di like lagi ya. Habis ini mau like, mau apa? Mode pistol nih. Mode pistol kayak habis ini ya. Lebay banget tuh. Lebay banget. Sumpah, anak ini tuh lebay banget. Lebay maunya. Yeah. Hey, let me break it down. Yeah, I'm gonna make it now. Give me some time and you'll see me up on stage somehow. I'm working every day. I'm working every day. I'm working 'cause it's worth it. Once you make it, then you pay. You'll never slow me down. I'm gonna understand. Live by the saying that your time is ours, they never found. Let's go and Pukul terus, semangat bang yang nontonnya, semangat yang nontonnya. playing, man. I'll take the show, just give it now. Yeah, I'm gonna work hard, play hard. Yeah, I'm Iya bang, ayo semangat. You don't have the same cards. Yeah, it's not the hand that you dealt. Nah, it's how you prove it to yourself. Nah, you don't need any wealth. You gotta live your life, work hard and excel. Don't be looking for the help. Look inside of yourself for the wealth. Ayo dia yang belum like dulu yuk. Lagi tidur bang, siapa tuh lagi tidur tuh? One day, don't be listening what anybody say. It's the wrong state of mind, okay? Most of the time it won't help anything. head down, I ain't gonna stop now. Oke. I'm gonna make it somehow. Ada yang melanggar nih, geng, awas nih. Bang, lihat itu bang. Bentar, geng, bentar. Tawuran semua mereka bang. Iya, tawuran semua ini tapi lihat ini bang. Bang, iya, tawuran semua ini tapi lihat ini bang. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. Nih bentar, geng. Gua lagi ngeliatin nih, geng ya. You're irresponsible, too many Nih, ngeliat nih. You gotta stop it though, you gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you Bang, jadi wasit bang. Ini gue minta sabran. Gua lagi ngeliatin ini, geng. Kalau misalkan ini melanggar, these opinions and all these positions, they come in millions. kalau misalnya dia melanggar, gua Can't listen to shit is all fiction 'cause you hold the diskualifikasi, geng. Gua diskualifikasi semua ya. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them in the weather, then you face it. Thinking that they're giving them your life, think it's straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying. I'm not fucking playing. No, you too straight. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. I'm about to stop it, I don't wanna hear it anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth. Before too much speak out. It's about to get loud. Ikut dong bang, ikut dong. Halo bang, halo juga. Yang belum subscribe, subscribe dulu, di subscribe yuk. Bang, pakai katana gosong bang. Awas tadi geng ya. Yang melanggar awas aja tadi. Kalau dia ngekill gua diskualifikasi semua nih.
Ikut coba bang, please ikut dong boleh. Bang ada yang pakai, bang ada yang rusuh bang. Nomor berapa tuh? Ada yang pakai senjata ngomong ke geng. Nomor 40 pakai senjata bang. Ternyata. Oke geng, gue diskualifikasi semua geng ya. Gue diskualifikasi semua geng. Gue diskualifikasi semua geng. Udah nembakin orang kok dijatuhin lagi senjatanya. Jangan bang, nggak bisa geng, ikut aturan peraturan geng. Oke geng, gue diskualifikasi semua geng. Always do it on my own, so I gotta get through it. And even when I know it's not what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Mati lu. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep Syukur myself lu. on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Bang, curang dia bang. Masih satu, masih satu. Bentar geng, bentar geng. Bentar geng. HP. Kenapa bang nih? Biasa ada nelpon. Ada telepon. Kenalin. Halo om. Halo om. Aku namaku Eca itu. Jangan lupa subscribe sama like ya om. Jangan lupa. Yang ngomong kenceng. Jangan lupa subscribe sama like-nya. Makasih ya. Lucu banget bang, mana kau bang? Bang ada yang curang bang, nomor berapa lagi? Ngomong ke gua. Bang anak lu bisa ngomong bang, bisa lah. Saya terus ya dek, tuh saya terus kata makasih om gitu. Yang kencang. Sama-sama. Ada yang pakai senjata. Jangan di sini tulisnya, di sini aja. Nih. Suara ya. Makasih ya dek. Bang lihat bang, nih dilihat ini. Oke, siapa lagi nih? Ini apa gua resmin bubarkan? Ingat ya bang, 2 hari lalu gue bilang mungkin besok rezeki lu bang. Makasih ya Rom Gomez, love you. Jaringan gue tipis bang. Udah. Bang habisnya mau ada apa bang? Oke geng, gue resminya geng ya. Gue resmi nih. Ayo, kalau belum dimatiin belum gue resmi nih.
Oh iya. Mode AW bang, please bang. Iya nanti. Padahal gue bilang jangan pada ngipit temen sih, woi, jangan pada ngipit temen, ya kan ujung-ujung kayak gini nih. Nggak bisa jujur sih ngomongnya, keluar aja bang, iyalah, gua keluar aja lah. Ada pakai jatah semua lah. Nggak tahu mana yang lain nih. Gue di Sukasing, udah 3 orang yang pakai senjata. Bikin lagi kita. Gue bilang juga apa, jangan pada ngipit temen kan. Ujung-ujung kayak gitu tuh. Gue buat lagi bang. Tar dulu ya. Tar dulu bentar. Like-nya aja untuk like-nya. And how careless we could be. Mode apa bang? Modenya mode ke apa? Mode awas deh. Mode pistol, ikut bang boleh. Bang akan ku buat lagi nggak bang? Bang akan dibuat lagi nggak? Buat lagi. Mode pistol ya, mode pistol. Ikut bang ya. $200. Mode pistol geng ya. Long fights, it felt right. We were drunk live. We would go out. We were so loud. We were so proud. We had no doubts. Weekends, weekdays, Ayo geng, gue tungguin ya. wrong way. Oke, maju terus bang. Siap, maju terus. Pantang mundur. Tes aja bang, nggak ada tes mah. Bang Gib bang burem bang. Di kualitasnya dinaikin aja geng ya. Ntar jaringan lo apa jaringan gue yang burem. Ayo bang, ayo tembusin ya geng ya, 270 ya. Ada pistol ya. Bang gue tadi dikejar nggak sama senjata bang, ketemu blok kuning musuhnya itu diambil bang. Ya udah nggak, kan gue bilang jangan pada ngipit temen, ujung-ujungnya kayak gini kan. Jelek kan, gue bilang juga apa, jangan pada ngipit temen. Bang, turun season. Masa sih? Aku udah like nih bang, ayo yang belum like juga yuk. Dan belum subscribe dulu ya. I remember Kemana? and how careless. Ntar dulu ya. Bang coba reload dulu bang, season dulu bang. Masa sih? Ntar dulu bentar ya. Aku udah subscribe bang, makasih banyak yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Dari dulu bang, dari dulu. Aduh bentar kayaknya, gue nyari anak gue dulu yang anak gue keluar tadi kemana tuh? How careless we could be. Lihat dulu atuh pakai baju. Oh, orang-orang. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a badass. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural gold, not a piece of rubber's plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I wanna do it. Dedenya nangis, iya dede nangis biasa. So I need a private session if you get what I'm saying. And they say
Kasihan. Ayo geng, yuk tembusin dulu ya, tembusin ya 270 ya. Yuk kita nyambung lagi ke mode pistol. Kamu dari mana? Jalan-jalan kemana? Hah? Laba-laba. Laba-laba apa sih laba-laba? Apa ya? Kue laba-laba. Gonggo kali. Hah? Baga bang, gibandel alok bang. Aduh, bandel alok gak tuh. Capek nih, capek ya. Capek ngapain nih? Bang. Bagi ID bang. ID ada. Ayo tembusin dulu ya 270 ya. Dedenya nangis kenapa bang? Dedenya biasa habis mandi begitu. Ayo semuanya rakyat Indonesia like dulu ya, makasih lagi ke bang, main dong lu semuanya. Paket dulu. Paket. Ayo geng yuk like dulu yuk bro, yuk like dulu yuk burung bang, nanti di ininya. Nanti dinaikin kualitasnya. Bang, anak lu umur berapa bang? Anak gue yang paling kecil umur 7 bulan. Bang, gak bosen nunggu bang? Nunggu bosen lah. Nunggu gue bosen tapi like dulu dong, biar semangat pun. Biar semangat gue nambah like-nya. Bang, apa tuh? Bang, please bang, dia 7 bang. Tanggung itu, geng. Bisa lah yuk. Ayo gas kak, ayo dong bang, ikut bang, please bang, ayo dong. Boleh. Sampai malam bang, bisa sampai malam. Ayo banget tembus dulu bang, gimana cari ikutnya bang? Cari ikutnya di Timpat bang. 5 lagi. Yang belum subscribe di subscribe dulu. Yang belum like dulu. Halo bang, halo juga. Bang, cair gue habis. Mau ikut gimana bang? Mau cari cara ikut gimana bang? Bisa dong. Masa ya nggak bisa? Aku udah bang. Yang lainnya mana bang? Mode apa bang? Mode pistol. Enak banget lagunya. Bang coba cek bang. Cek apa tuh? Ayo geng yuk. Buruan di like dulu geng ya.
never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, thinking fake now. Gue buat room bang, Dava. CR gue 1. CR gue Remember better days on the playground. Find my way to the way I'm placing. Gue buat room bang di WA dulu, ayo. I'ma take pride, I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up. Bang tonjolkan aja mau nggak di faktor. Oh nanti itu susah sih, lumayan juga susah juga tuh kayak gitu. Bang udah tembus bang. Oke udah tembus. Oke dibikin lagi. Oke sabar. Lagi dibuat. Oke. Ya udah buat yang mode pistol ya. Tahu kan mode pistol sekarang ya. Gue tungguin ya buat mode pistol ya. Satu, dua, tiga nih, tiga. Ayo bang, gas yuk. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, go get it. You hear me loud, man, I'm winning. Ya dikasih lah, dikasih. Udah berapa buat? Berarti 3 ya? Ntar gue kasih. Mapnya di Purgatory ya. Ditidain semua ya. Lari seperti biasa, larinya 125, jam shootnya 200 kayak tadi. Tumben dong rame. Rio tuh, parah. Ini dong. Sini dong, ada bos sini dong. Jalan kemana sih? Iya. Nanti kalau udah nggak lama gue mau bikin nyotep konten kita Om Anton siap Ronggome. Yuk ramein yuk bang. Populer mantep bang. Abang ini populer bang, mantep. Populer apanya nih? Udah season berapa nih? Aduh lupa gue tuh season berapa berarti. WA-nya mana bang? Ada di sisi gue dong. Makanya di sisi. Aku suka Mikel. Udah belum bang? Udah dikit lagi, sabar. WA-nya please bang, WA-nya di sisi gue, rame dong. Makanya jangan pelit-pelit geng sama like-nya geng ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya. Jangan pelit-pelit ya geng ya. Semoga berkah geng yang udah like geng, yang udah subscribe. Ayo. Dep sisi yang gimana bang? Dep krisi itu tuh gue nggak susah ribet banget dah. Buat grup WA bang, ada grup WA tuh yang ada tuh kalau mau itu kan ada nomor gua tuh di dep krisinya bang. Gua masukin WA bang, masukin grup bang, dibuat grupnya, cuman belum nggak begitu gua sebarin banget bang. Grup
Cukup lah bang, kirain ntar di ini. Di bawah. Sini, kita ada. Ini ya, Allah Akbar. Di sini. Di sini. Oke, udah dibuat. Majuan. 2499. Majuan. Kamu. 1667. Ayo geng. Ayo. EP-nya 500, HP apa? Darahnya 500, EP-nya 200, HP-nya 500, EP-nya 200. Tapi bohong apa tuh? Ayo. Bentar geng, gua yang ini dulu nih. Ada SAM 13. Ini keluarin bro, brother. Wah, nggak jadi geng. Itu temen-temennya keluarin tuh temen-temennya tuh. Gua nggak demen ya kalau misalnya gini ya. Temen-temennya keluarin tuh temen-temennya tuh. Gua nggak mau tuh. Teman-temannya keluarin ya. Teman-temannya gua kalau nggak mau masuk ya. Gua nggak masuk ya. Kalau misalnya nggak dikeluarin teman-temannya. Teman-temannya keluarin dulu tuh, gua belum mulai dulu geng. Ini kok udah ngimpit temen aja gitu kan. Ini ngapain gitu kan. Ayo bang, taruh sabar. Ini teman-temannya ngipit temen banyak nih, gua nggak mau nih. Di ini dong, teman-teman lu keluarin semua tuh. Gua nggak mau masuk ya kalau misalkan teman-teman masih ada di situ ya. Bang, lihat di mana bang, bronze bang. Enggak, ini geng, bentar geng, PW-nya berapa bang? Sabar bang, gue belum ngeluarin ini dulu nih bang. Gue nggak mau nih kayak gini. Gini nggak mau nih ini. Jangan pelit-pelit sama like-nya, di sini gratis, no bayar, bener. Ikut bang, boleh. Hah? Ntar musikan. Oke, siap. Tar dulu ID-nya ya, gue share ya. Like di YouTube gratis, kalau dibayar abangnya bayar. Ayo bang, iya. Hadiahnya 70 DM ya. Oke geng, gue bacain dulu ya kayaknya. Gue bacain peraturannya ya. Nggak boleh pakai senjata lain selain mode pistol. Selain mode pistol aja geng ya. Kalau misalkan ada yang melanggar, gue diskualifikasi semuanya ya. Semuanya gue diskualifikasi dan gue keluar ya dari game itu ya. Nggak boleh aliansi dan nggak boleh pakai mobil, nggak boleh ke spam granat dan lead-min, nggak boleh ya. Kalau ada yang pakai senjata lain selain
Pistol, gue diskualifikasi ya. Oke, PO-nya gue share. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Ya, yang This suara legacy. udah Gon' see what's left of me. Gon' see success in me. Ain't seen no less. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Ingat geng ya peraturannya ya, awas ya. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. So it ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try. PW-nya 2021. Say I'm way too obsessed and I've got nothing. Oke, udah penuh ya, udah slot udah full ya. Kick aja tuh bang, please bang. Aduh, kemana aja kamu tadi? Buru-buruan itu nih. 1, 2, epos banyak banget ini. Eposnya banyak banget ini dia. 1, 2, ayo, pada 3 nggak nih? Awas nih kalau 3 nih. Ayo, Alip gue masuk spek aja lah, jangan ke spek lah itu, woi, speknya dimatiin tuh, woi, gas. Bang, besok lab lagi gak besok? Apa ntar malam kita insya Allah lab lagi? Kalau kita setiap hari kita lab. Study them religiously so I don't repeat history and people only need to me. They don't wanna Gas. see, they'd rather just go leave it be alone. 21 Grandmaster cu, wih, 39 bronze bang. Never stop searching, it's burning. All this passion hurts me. I took action. 39 bronze, 39 bronze kick. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm still getting by, but I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. Bang, aku ikut main bang, mandi dulu, siap Rio. Got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll be left. Something left, and I'm not giving up. I will not let you win. I won't stop till the end. No. rumahnya rame, tapi gosok mana-mana. Aduh, kepental. Udah malam bang. I don't care what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listen to me, 'cause I'm the only one that really wants. Di kabarin aja geng, ini dalam grup ya. Di dalam grupnya, di apa yang di dalam roomnya kabarin aja ya. That I'ma make it as an artist, and I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that work the hardest, 'cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get sharper. Jaringannya lagi nggak bagus nih geng sini geng. I'm the one that can't retard it. Get the party started, yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up, pour that shit in my cup. Di spek aja ya, karena aku kepental ya tadi ya. Di spek jam waktu jadi lu lihat aja di situ ya. Siapa yang menang aja di situ ya. Ada yang banget nggak? Kalau misalnya banget bilang gue. Kepental euy. Pamit dulu bang, mau mandi bang, siap.
want this. Don't try to stop me now. I'm watching. So I'll be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Until I'm nauseous. Takut ada yang curang ya. Alip main gak Alip? Gue kepental juga om. Iya gue juga kepental nih. Di ini ya. Di spek ya kalau misalkan ada yang ini ya. Di spek kalau misalnya ada yang curang bilang gua. Not for me. I don't give a fuck if you got a cause free. Just worth anything, really worth anything. 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. You better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up, no act. So you better write yourself a sack. And tell the world that you suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't go back. Everybody wake up. It's time to break up. With the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I can give a fuck how. Just get your dick out. Wake up. Man, this life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. Don't give up on your dream if it's what you deserve. Gue maju orang dia, gue maju bukan orang-orang itu semua yang bikin gue. Paling kecil itu satu gua ya orang. Yang nanya berapa 9.000, 100 berapa, 200.000 dulu. Tapi dia kenapa aneh gue? Kan lo So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. One thing to nauseous. Because I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. enggak. Kelar bau. Itu apa yang disuapin? Kagak ada tangan kamu bakso, coba lihat. Betul. Bang, aku kepental bang, sama kepentalku juga nih. Dilihat aja di situ, geng. Siapa yang kepental ini bang? Ikut bang, boleh. Nanti habis ini geng ya. Bang, ada yang pakai senjata lain bang? Siapa yang pakai senjata lain? Bang, ada yang aliansi bang, 2 orang yang ngomong ya. Ada yang aliansi sama yang pakai senjata, sama beberapa aja. Esa Karina pakai senjata bang. Oke siap Esa Karina. Bener kan nih ya? Bener gue nggak bohong ya sama gue ya. Ada yang pakai Thompson bang, siap. Nih gue punya Bang Ari, Bang Arbi, siap. Bang, ada yang pakai revolver bang, iya, gak tuh. Gak bohong ya, bener ya, gak bohong ya. Bener ya, gue kan anak kepental nih.
Oke, gua sini ya. Gua diskualifikasi ya. Gua diskualifikasi semua ya. Ingat yang lu jangan pada kabur sini, geng. Gua butuh saksian nih, kalau misalnya ada yang menang bilang sama gua nih tadi sini nih. Ya. Ada yang aliansi dan terus ada yang pakai senjata ya. Terus ada yang pakai wall park. Bang, anak lu laki-laki apa perempuan, Bang? Perempuan anak lu, perempuan dua-duanya. Ada yang main stick PS, stick PS. Bang, apa tuh? Bang, ada yang pakai jatuh, Bang, Rambo, Bang. Iya, gua diskualifikasi semua ya. Gua diskualifikasi ya. Gue diskualifikasi semua. Gue dis semua ya, gue dis semua ya, dis semuanya. Keep on moving forward, always getting closer, march until it's over, and just like a soldier. Gue dis semuanya, geng ya. Ada yang pakai batu. Saya makan dulu, Bang. Siap, ayo. Bang, ikut lagi, Bang, boleh. Pada pakai senjata, Bang, selain pistol, Bang. Gue bilang juga impitan temen, udahlah. Ayo main lag, biasa. Dengarkan musik. Kalau nggak ngaget lagi. YouTube Music Premium mulai uji coba. Ikutan, Bang, boleh di like dulu, subscribe, belum subscribe. Bang, ada yang pakai granat, iya. Gue diskualifikasi ya, geng. Pakai senjata. Bubarin aja, Bang, bubarin. Gue udah bubar, geng. Lihat tulisan gue, geng, di diskualifikasi ya. Gimana cara masuknya, Bang? Gimana cara masuknya? Nanti, geng. Nanti gue buat lagi, geng. Nasi gitu, nasi kerupuk loh, nasi kerupuk gitu. Oke, let me subscribe, woi, jangan lupa masuk aja, bener tuh. Gue buat lagi aja, mau mode biasa ya, mode biasa lagi aja lah. Mode biasa, geng ya. Mode biasa. Kita mode biasa, mode klasik lagi, geng ya. Ya, lalu. Tiga ratus lagi apa? 300 ya? 300 lagi mode biasa ya.
their minds feel infected, and they're filled with objection, too filled with recollection. So we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension. In my passion, my profession, I'm attacking my obsession, taking action and progressing. I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. So people think I'm lost, but this thing will be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top, but my mind stay present. Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. Me all the same, tell me I won't make a name, but it's not about the fame, it's about keeping me sane. So I stay within my lane, feel my blood pump through my veins, feel adrenaline, no. Oke geng, 300 like ya. Mode biasa yuk. Gue diskualifikasi semua geng ya. Gue bilang jangan pada invite temen sih. Parah. Jangan pada invite temen geng. Udah tembus bang, tinggal berusaha apa tuh? Jangan pada ngipit temen geng, jangan pada ngipit temen ya, jangan pada ngipit temen. Gue bilang semua jangan pada ngipit temen. Hancur CRM berapa kali tuh. Bang pakai senjata apa bang? Mainnya bang di mode klasik bebas lah senjatanya. Ikut bang boleh. Ayo Rio. Buat di mode biasa ya, mode biasa. Sekarang ya, bukan mode biasanya ya. Siap. Siapa bang? Tahu tuh. Gagal boy aja dia. Biarin itu gue diskualifikasi semua geng. Baiknya pakai senjata. Gue bilang cuma senjata pistol kok, senjatanya lain-lain semua kan. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on the Bang udah punya istri bang, alhamdulillah punya dong. Mungkin mereka nggak tahu bang peraturannya bang. Bukan tadi sebelum main itu gua kasih tahu peraturannya. Cuman deh ini kebanyakan paling ngipit temen bang. Jadi temennya nggak bertahu bang peraturannya. Makanya kalau main jangan paling ngipit temen bang ya. Nanti dirusak lagi bang cairannya. Ini harus boya bang, harus boya. Makanya gue jadi spek bang. Shotgunku kayu bang, salah. Udah tembus bang, udah ayo buruan nih, bisa lagi dibuat ya. Udah tembus belum? Sudah bang, udah tembus bang. Oke, siap. Sabar ya, gini buat ya, sabar ya. whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game a better than anybody else who catch me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. I'm spreading and getting my name out now. Sabar ya, awas ya, gue nggak mau nih kali lagi gue apa ini lagi nih. Ditadain enggak, dibiasain aja geng, jangan ditandain geng, jangan tandain semua, jangan ya. Buruan bikin cek geng, mode terakhir udah klasik ya buruan. Oh iya, gue bilang jangan paling temen sih geng. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid. You could go far. You could be the president, flying in race cars. The sky's the limit, kids, so shoot for the stars. So I strung that guitar every day. Found the passion for music never went away. Biasa normal geng, normal aja itu 200. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. Om, ada senjata baru om, apa tuh senjata baru bang? Buset, banyak bet, banyak bet. 70 DM bang, 70 DM dong. Dibaca ya, dibaca deskripsinya sebelum masuk promo, tolong dibaca deskripsinya.
dibudidayakan, dibaca dulu deskripsi ya, apa aja persyaratannya pemenang ya geng ya. Dibaca-baca dulu geng, yuk dibaca-baca dulu ya. Bang, sampai jam berapa live bang? Ini mode terakhir geng. Mode terakhir. Halo bang, halo juga. Nanti ntar habis Isa kita lanjut lagi geng. Habis Isa ya lanjut lagi kita. Aku ada CR2 nih bang. Iya nanti habis apa malam ya. Habis sholat Isa baru mulai lagi. Ikut bang boleh. I won't give up, I won't back down. Till the line's together, need the deep down. I won't give up, I won't back down. Nobody's stopping me except for me now. I won't give up, I won't back down. Till the line's together, need the deep down. I won't give up, I won't back down. Buat lama banget naiknya bang. Apanya tuh? Cepet weh, sabar dong. Sabar lagi dibuat, sabar. Apa sih sayang? Apa sayang? Apa? So if I'm going to play, then I'm gonna play to win it. I refuse to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards, okay? I'd rather be dead on the outside than inside. A bullet to the head than 25 to life in a cubicle alone, just trying to get by, building someone else's dream instead of building mine. If you're hearing me, this is meant to inspire. If you have a dream or if you have desires, early in life, maybe you feel a fire. Go fight for her man, go die for her man, cause you only have one life, one chance to do it. So glad you pursued it. Yeah, things are gonna get better. Yes, so Ayo geng, tembusin lagi geng. Ayo kasih like lagi dong, kasih like lagi. you just do you. Ayo bang, aku nggak sabar, iya dong. I swear it's gonna get better. Don't let anyone tell you what you should do. I gotta clear you. Cepet bang, iya bentar lu. Salam dari Bang Kapli itu bang, siap. Mana bang, tunggu lagi ya benar. Awas jangan ngibet teman geng ya. Ayo satu like lagi geng, satu like lagi. Like lagi. Like-nya satu like lagi. Oke, udah gak sabar bang. Oke siap. Gak boleh sampai teman geng ya. Ingat peraturannya, gak boleh sampai teman ya. Nanti rusak lagi aja geng. Udah 3 CR tuh rusak gara-gara peraturan dilanggar. Panduan pribadi kamu menjelajahi dunia K-pop. Daftar YouTube Music Premium dan dapatkan 1 bulan gratis. I have a dream, that's all I need. I
I'll make it Dicek-cek lagi geng guys, dulu sabar. Dicek-cek lagi, awas ada akun bronze ya. Akun bronze, yuk awas ada akun bronze nomor 5 bronze. Awas nih. Nomor 5 bronze, nomor 5 kick ya, nomor 5 kick ya, nomor 5 kick. Nomor 5 kick geng ya. Nomor 5 kick, nomor 5 kick. 6 kick. 5 6. 5 sama 6. Lima sama 6. 5 sama 6 kick ya, 5 sama 6 kick ya. 8 13 1 bang. Nomor 15 nya kick aja, nomor 15 kick. Empat tiga bronze, 43. Gas bang, sabar. Apa sih? Apa sih anak ini? Udah gak ada lagi kan? Berapa tuh tadi? 13. Wih, udah banyak kali rupanya. 8 15. Halo bang, gue pengen pendatang baru nih, gue belum sama lagi. Iye. Bang, nanti malam main lagi bang, main lagi. Yuk, gas sekarang. Awas geng ya, jangan pakai apa, jangan ada aliansi geng ya. Nomor 43 terus, 43 bronze. Menang buktinya kemana bang? Di WA. Di WA gua ada deposisi geng. Jalan. Lima 6 bronze belum di kick bang, udah di kick. Lima 15 13 8. Banyak banget orang ini. Sam ya. Nanti kalau ada yang aliansi gua diskualifikasi semua kayaknya.
good now. You got one life, so live it right. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right. Cause you just might find you control your own mind, eh? You'll be fine, eh? Just take your time, eh? Enjoy the climb, eh? Enjoy the grind, eh? You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, eh? Make them take it back what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you're found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control, and don't just take it, eh. You can make it happen, you just gotta take some action. Take the shit and be the captain. Head on out and don't look back, yeah. I will always live my life till it's over. And I won't forget those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance to do it now. I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop too driven. I ain't never getting lost by vision. I'ma make this shit hot, ignition. Yeah, y'all give me facts, not fiction. Then you know I'm fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your own damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Light this shit up. Let's go. Yeah, I said I got this, I'm on it. Give me 5 years and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place so off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you want it. Halo geng, sorry gua habis ngomong juga. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam wabarakatuh. Aku udah ganteng nggak? Udah ganteng dong. Halo bang, halo juga. Gimana, ada yang aliansi gak nih? Kalau ada aliansi buat diskualifikasi nih.
Gua diskualifikasi. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa bang? Tadi gua kamar mandi, geng. Lama banget nunggu bang. Sabar. Sabar ya, sorry. Udah gue bang, wes keren deh. Kemana aja kamu? Apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Bang boleh ikut gak bang? Boleh. Bang, apa tuh ya Bang Aling? Jangan lupa subscribe di Bang Aling 22 ya. Subscribe Aling 22. Bang nomor 45 aliansi bang, mana 45 aliansi? Gue di semuanya nih kalau yang aliansi nih. Bagi kamu menjelajahi dunia hip hop, dapatkan uji coba gratis YouTube Music Premium hari ini. Mantap bang, aku suka, siap. Jangan lupa ya subscribe ya di Ngaling 22 ya, Ngaling 22. Tetap sahabat gitu geng. Dia berduaan bang, ini yang mana nih? Kalau sahabat, tapi akunku buat nggak, gara-gara akun besarku hilang bang. Kenapa emang? Jangan bronze ya, asalkan yang bronze deh. Kalau bronze nggak bisa ikut. Atau subscribe bang, siap. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tadi itu pakai jalan, sorry bang, nggak bisa nemenin. Ya siap bang Aling. Jangan lupa geng ya, gue minta bantuan lagi nih, subscribe di Ngaling ya, Ngaling 22 ya. Itu sahabat tuh deh geng. Lo kalau dia kayak gitu tawa dulu ya. Semoga channel abang maju bang, makasih banyak. Nanti kita habis sholat isya lanjut lagi ya, sholat isya lanjut lagi ya, lanjut lagi. Bangke kenapa tuh? Coba gimana ngomongnya. Bam. Lanjut bang, lanjut. Bang nomor 47 bang, cek bang. 47 udah mati, harus sopan, harus sopan. Ini sampai kapan bang? Skret, abis ini kita break dulu nanti abis sholat isya lanjut aja ya. Abis sholat isya kita lanjut lagi nih. Kita break dulu sebentar geng ya. Gua mau keluar dulu nih sama istri sama anak gua nih. Aku udah subscribe bang ya, makasih banyak Nur udah subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Nanti malam gua habis isya lanjut lagi ya. Nanti malam habis isya gua lanjut lagi. Yang buat tadi nyumbang DM nanti ya, gua kirim DM ya. Yang tadi nyumbang CR. Oke bang, siap, nanti malam gue nyambung CR bang, siap Ngaling. Jangan lupa gengnya, gue minta sekali lagi jangan lupa di subscribe ya, yang Ngaling 22 tuh ya. Dia sahabatku geng, jangan nyampe nggak di subscribe, bro. Ikut ya bang, iya nanti ya habis sholat isya ya. Azan isya langsung gue live lagi. Karena gue mau break dulu geng, gue mau ada acara dulu sama istri sama anakku nih. Bang apa tuh? Nggak bisa kirim DM bang, nggak usah kirim DM bang, gue ikhlas bang. Oh makasih banyak bang Aling, makasih banyak, good. Nikahan enggak, mau acara jalan-jalan aja, jalan-jalan sore ya gak? Oke, oh dadah bang, dadah. Semoga selalu sehat, semoga sehat selalu bang, siap. Bang habis ini mode apa bang? Ini mode terakhir nih.
Nanti kita habis sholat apa ajan isya lanjut lagi ya. Lanjut lagi kita habis ajan isya. Nanti ada tangan naga. Bang kata keluarga bang. Iya tadi udah lihat tadi gua videonya. Tangan naga nggak ke tanganku kobra aja gitu ya. Subscribe Via Gaming bang, bagus tuh bang channelnya bang. Oke siap. Kayaknya gue pernah mampir deh, pernah komen juga kayaknya gue di apa Sofia Gaming dah. Yang perempuan pakai jilbab bukan? Iya bang. I could look at you all day, watch the way them hips sway. Love your body, so I pray. Don't you dare take it away. Can't control what I say. Lost my mind, cause you're frame. Hey, girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion. Be on you like lotion, I'm honest and broken. I feel like I'm fix me, I'm broken. My heart that you're stolen. Hey, stay with me, play with me, play with me. It's like accessory, I just want you laying next to me. And I really don't want you to touch me. Your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Falling and it's worth everything I have. I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplified deep inside, once I feel your skin on mine. Oh, I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Falling and it's worth everything I have. Got a body and Shania, never want her off me. Hot like wasabi, hot like some coffee. We drink like a hobby, like to get sloppy. We ain't never stop shit. I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just want to play. Keep me underneath the sheets while we sleep all day. I just wanna feed everything I crave. I recall the first day that I met you. Iya. Jangan nyepam ya, jangan nyepam geng, sore geng ya. Muhammad Fahri, jangan nyepam ya. Sipping on some liquor, we remember all the good times. Live a little quicker, thinking bigger, wish we could climb. Look up in the mirror, see it clearer for our first time. Iya, Just a couple sinners, man, I wish I could reverse time. Yeah, we fake it till we make it, or we break it. Halo bang, halo juga. Getting naked every time I feel impatient, and sometimes I can't escape it. I just wanna feel your shape. Kill 7 sama kill berapa ini? Kill 2 rupanya. She just wants to flirt, so I flirt. Cuk, apa dong cuk? Bang, ada ini boleh bang, boleh. Ayo bang, 2 orang lagi, ayo. Apa ya? Main lagi bang, nanti habis sholat isya ya. Gue lanjut lagi habis ajan isya ya. Bang, gip apa tuh lu bang? ID ku bang, adikku. Keng, ini masukin Keng. ID lu apa adik Keng? Ini FF gue nih. Ini FF Keng. ID-nya mau masukkan lagi. Bisa nggak lu? Bisa nggak? Itu email sama ID-nya nih. Ceritanya gue beli di Lazada tapi bener gak gitu Keng? Di sini. Let's go.
I'ma make a couple stacks, do Bang, pertemanan aku bang, boleh siap. Nanti bentar ya. tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the Alok gak tuh? till I'm gone to. I do what I want, Udah lah bang, nanti wanted to. nih terus main bang Mobile Legend. Mobile Legend gak tuh? People say I'm lucky, others say that I'm blessed. But I keep my head down, cause I play progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest. And y'all don't Bang, top upin aku bang. Main dulu ya, langsung gue top upin baru kalau bisa menang. whenever Udah selesai main EP bang, udah. and y'all don't even know I love ya. Halo bang, halo juga. Already taking over. Cause every day I'm getting closer. Just did everything I Bang, abis ini CR bang. Nanti abis apa aja bisa lanjut lagi. Bener ya bang, top upin aku bang. Aduh, top upin aku. Main dulu, kalau misalkan menang gue top up lah. Halo bang, halo juga Lara. Abis ini udahan bang, udahan dulu. Ntar lagi kita abis sisa aja Nisa lanjut lagi kita. Oke, TVKD siap. Orang mana bang? Seorang Bekasi. DM gue dikirim kapan bang? stay young, no I never grow up. Yang mana tuh coba dah? Kamu ini. The point I throw up. Scratch kamu nilai scratch. WA lagi scratch. Bang, gue yang scratch nih bang gitu. Patient, I don't Buruan. Kemarin hilang sama nomornya deh. know I never grow up. Working to the point I throw up. Aku Jakarta bang, apa aku Jawa Timur bang, siap. Jawa Timur. I'm not the type to take no. Open answer. Bang, give aku krono bang. Instead I hang with the people that are paying. I'm not the type to give out Oke geng, yang MF brother. Gue tunggu di jam 5 lewat 12 ya. Kalau nggak ada WA, nggak ada buktinya, terus kirim aja nomor ID-nya, nanti diturunin DM ya. Kalau nggak ada persyaratan ya. Oke, kayak gitu aja geng ya. Mohon maaf kalau bisa ada kata-kata yang tidak enak dari gue nih. Mohon maaf nih. Nanti habis ajan Isya lanjut lagi geng ya. Yang buat pemenangan tadi inget ya, jam 5 lewat 12 ya. Kita lanjut lagi ya habis ajan Isya geng ya. Makasih udah like nih, yang udah subscribe. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.